Mabando kwezi watukufu mafundi watu wa babatu wazaza hatu wanasho hatu wanama wanzani amjo tahaze sama haba tikana ndongo zaka muhimu kabisa auka rizamba uskwa jana ya uka mengoni mouza de rilo nuo ndo uka wakomori wa isangwa amfili hao na ujua ezi wahundrao esababu hindri einu fotia hao au fotia wao waniko uaminifu au fotia hao waili wanzo wajue ezabari rilo namnainu lazimu rikeje banda bana abo uzade haukamkomori wenji wa hahe yoto anza maindu yale ngesuruka unjona maindu yale unjona bamwe namba jibala basi izweleze haki yakauzifikiri shaka ikafikiri mjuma izo ikafikire za muhimu za lazimu ya juwe namna juka uyenshi abonge zitongeza lelo owandu wakauritawalia wa edele wa ya ukawandu wanu tuwanika ngoma yabo basikwana ukana hajana ndongo za dunga wabo tena yode mani wika yao rijito wa fidia ya uka iforambe za lazimu zifanyishishe mengoni mwewe msiba warihundra do ukaribuli ya wajingana wa levi na weti waodo wa rongo wao wandu wa ishilia wandu wa pulu wao jao hamba watina ilimu watina ustaarabu watina mbarugo ituka yonti shangwa ona hanyonku basi wajawa libari zibanu maha halafu abasa wanjia wandu weda wasoma waja wanzu ambe izo wasoma yala majijingano wa levi no weti nema kuloshari yatu hayato na zinu risomesi wazo ya ukana haina mwanadamu ya soma bahim jinga ito wo vantara we ujiona we uja al ulama uli juhalai ada ema ulama ubasi haina mjinga yoto kade opose ha yoto mienge kwa mwizo ya soma bonge ngamona wandu wakaula hezi hanywa za hao wakaula hezendabo za hao wakaula ho widi wa hao wakaula no enshi ho nafiki wa hao abasa wajua ya ukana jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa haki sayandi sobenuha ezendabo za ngwa zamao abongo juwo mndu yakana ufaume haumndu yakana mali eke hao nogezibu hao yotoka hamanya mashi izo desa hundu wa komori wanti pia watoji lecheza o wasoma wadaza watijola umulwa watijokaja wadiwaza ya ukana qul innal izzata lillahi tukufu ezedaraja izo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harudi harambi yaqul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir harumaize himda njema mram allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa biyadika al khair kullu eze khairi pia Mwenyezi Mungu ndo mwenyizo wa ilayka yurja'u al amru kullu alaniyatuhu wa sirr la qabidu lima basas kabati ujo zililiwa ke Mwenyezi Mungu abango mniko wala basi lima qabat ujo abango mniko kabati ujo tinda yambe ketu waswidi abonge izeli zatengeza ritowa zamdwe kati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikayao de yariumba de jomrejei ekata usikwa lelo unu baba nuri mabia nukabandi salirara 5e bana risalirara 5e enti hatu ngedo yake jezenti safara lelo mingo mazonti humimi mingo mazonti unabakwandwa wala wadoro haure na bakwandwa fili hene maede na bakwandwa fili na biscuit na baurida shami mema hala na kaza ban mingo mazonti hubo watukufu wa komori na mazonti hubo watukufu wa komori mimi za ukana haramu wanunge video wala wendeza banu miwamba kama tukafanya ja umruka vaina mna yoba yuri sasa ashe ujojibali ya ki fahavadu ane juba ino karjo itwari ila tekenga so ukale mposhe hitwa au kaichwele che jihad na yode amali Mwenyezi Mungu ya itawu hun duniani yode maana yamba ukana wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina wa ukaharu mafuraha wangu wafaharu mwe bwana inwana kwezi watukufu haina usiku ngamanzo mjue za nyumeni za jiri haina usiku wa komori ezentuzinu ganzo wajue za nyumeni za jiri abo walo komori walipara wa uzise no walo hula
izo na kanzani mwambieni na ruswali mtume sallallahu alaihi wasallam amadamna wa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima na ruswali mtume rundeze fadila hizo bas salatu ala nabi yoyo urahata shefuba ngeni mwambieni zakado za jiri riwembe du abantu rizunguwe riwembe du abantu wandu waridulumu yo ranzo walone maji o walono mwenje o warenga wose mali sahatu o warenga wose mali wabangwa tinandu sefisa ezendrabo kari jo utanganya abantu sukwalelo riwembe du abantu myezi mbya rijibuliyo o wandu wanu myezi mbya wangamize raore wandu shahao no wana hao haukwanda shahao do wabuli wandu umaha wachwado rihibiya abunge yabo ngarondora wambe myezi mgubanu abo ziyo tazinu za abantu lelo utoka mndu mtukufu banu yakubaliwa du abantu o wandu warangamiza abantu myezi mbya wangamize haraka watina waba nafasi ezeno zajirisi no wakomuri watodaza walo hamamaka wakibu zinuga zonesa wanti on wajenda ao yanu masahiri abinga rjo womba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabutule masahiri yanu yende yake ajali mo wayafanya Allahumma amin yabutinji yana ikwezi bo mtukufu Clinton na Nurdini Mbaida ono ananyomle hapo na ruombedu waba ngabo wandu wafikirio kabanu kartujua izwarire dawo shasisi karifanyao je mita mihuli mzungu yamba ukana ekamsomwe hitima rekamsomwe shizungu rekamzingarezi yo mfanya hamakabati ndongo shanga mjokati dulumiwa abo embuzi hangu yo timbuzi ya mafiti yo mbuzi mwale nyama hangu abunge abo Mwenyezi Mungu jori Julian Razi wandu waridulumu yo ritona majina garliba o ritona mwenje no garliba wahiba zekredi warinanga mizo msomo waranga mizizo unono netukese malike soja netukese hakike ziti shwandu wanwajiba nafasi bahilelo ngasi jana na mfukare bana aina hali wandu jana na mfukare wan kwa tulari ba kwa tudulum gari ube hauze dunwale lo banu wajoka ngwa na wanatabu banga sina mfumo banu ritsanganya habanuri ombo dunwa edunwa yobo watokofunga wandu nti wandi sosi uhanga wandi soresi wanga wandi soshangaziwa hauka bengoni mwemu ujuza mndu azishangaza mndu wakati mwanadamu ya juhao hende harakanti ya rumashule ze bafuzi kazo abantu da haishia hata katito di hata shaondo para mndu ya toja yandise ayatul kursi yele balilu abungi amangufo abambu na jokana zerugo gizo ndiro ekango ndo arumashuli uzingizwa ni mabafu na majimbo kututandi hata shanga we alezi shata mndu ajwandi sosoma kulu wallahu ahadu au ayatul kursi ngotweza baya ukamangufo abo mndu na jokana yabo savapa uzingoni hae aoda honi hae abo mndu goende siwa walangwa lila walangwa wana walangwa zwa juhe watao abuya bunga jo ufanye ruqiyatu shar'iyya lelo tena wajukana nafasi ekenga we masuala ndo wajo jibu shati kahanza wanama walona ze projet nurudi mbaye parti na barikishe ejua IPDC au tipi ze parti za hanyu izo ri aminio kanganya na fikira njema sheze fikira njema mlolizo kapati wandu warone sawe namne bwana uyabidini msekwe nzahe kamtwanza da munyi ni wandu ma pacific ni wandu ma demokrati shabanu emru ufikiru kango ya kenti ya jare voti haoneza 2019 haoneza 2024 à la fin be ko lingo yani de 2024 jare voti abayilo da bala fata emru haoneza jirisiwani ya zalele jeshi la lawilo emru da yewa wandu wafanya zile yaona 2019 yaona 2010 yaona 2024 ya rudia da mesigara linde turu yetu ile chindu da bali tojua ezalazimu banoko fia ni kwa mtu abainu Azhari Sharif alinde leva ole Azhari Sharif shali azefa ole Azhari Sharif ile kel chamba mtaja karsan roma bakalima na cha na habari rabu na munafiki abeza kweli kul alhaqu min rabbika faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur wanzana amina utwanzane ndena machi banu kasarumesha jihadi bana basa watukufu wenji waho walo komori wamba ukana banufa harufanya kudeta komori banu shanda boritsona wandu wa umeri tsona wandu wa siasa izode le kaulu na liparisa handana usiku wa leo wamba bufa wallahi banufanya kudeta komori banufanya kudeta komori banu shawani dabo wandu wa hafa dabo litsona wandu bese waezo mama lalao ziki wangu mtukufu amedisa kwa yabo baba wewe ngoni mwa wandu ranze bwana inu yadisa we kula wa unika babisa habari ya namna ya lazimu na manzi na rukozi nji izode le kaulu na liparisa le komori ya ukatifanya kudeta komori shada bo bato mru majindo adungo abanga anzo yesi kanzo ya changer nti
watu wala wadungo wafuma wadungo waterorize wadungo wenda paswa lao watsambalia pia haina mtu kapata hicho bitatu ukarara ena mne position idona takfini ko tuka jeshi ameda mwede mafanye cha undomde sana wode bujo mushili yarant position idona usufa jihad ngo tuka upa ndo beda mwede mazio ndo kabati mndu yapo kabati mndu shanda bokana banuri wafumfuyo dizo wamba ho wanu wafu bigune ba politiki wa komori wanu wallah shanga mmamiyoni banu lendo selon wa komori ezero ni mwambia onizo bana ekakuja tuha ni wandu mlo ya wallah hinga mina wandu komori nga mina wandu maka watata hangu no baba hangu wandu wa isawala muha ekaka mtatu wabo munyi baraka bokiki wabduso hefu babaruani boseda basi wallah hekenja mtoani amjodungana na wandu jabati ya job nanga jore ngensi hatu yabo mdatota jambaka to starabu banu sinu kullu maqami maqam haina bahanu wa hezo hamba wala deleki wala gira ja shaka tuju ashoy izo tizi somo university timosane shi shasha yarabu mi uhulezio mi udunga wanu ma elefindi tudwa ishidia mi udunga ndono nurudini mbaye Alexis Corbière mi udunga mwenza shonga tu uparwa Patrick Besak mi udunga ma communiste kongo ro tele bala tudo tunjia no ne babza projet sa hawo mimi no da la mairie fond ngeza projet pia ni zion Allah ifoni ngeni so meni wani carte ta ndele stara ibuna jisiza jawo garanto de amni de sécurité ya henti hatu mdu ya roho he amani na usalama yone nogo ya madu yo hato usilamu itone sakana yone nogo ya madu tamkini tumainna ya bunga nzomba protection ananti e abili ngaranzo ba irurile lititofa hanza ya runde majirino eriele lipishiye litawasize litijogo risoni bwadembi e adunga yabo nganzo like wanono e ujoka mwade parce que kena ukiri mwede mwado tsanganya wandu mushoni na malikoli na eke unono ko utimwema yabo banga yabo garanta oye malezi o hana ibidi wale lwache songo saho sabidi hindi e adunga abodo msomo e adunga abunga abantu mahakama ujo tudumu ya unesiwa kwa mwananyuka na utuandadi me ukenti hata abo masi wode wavune au kana udali limbia wandu jowede mahakama yaonde ilo muhimu haina titona mahakama abo kabati ntiabo e adunga abaranza le dimali rengeziwa industrialisation ya agriculture wandu wale wandu was déplacer wandu wahuze e adunga abodo ulozi batenda ilo mnakakati afanye zile rakumedalo mnakakati shanga ntori rengeze mfirizi heze sardine heze famanga izo ntori zihuze borulo nizo e aduka unarangalie diplomatie za ila kazato hizo toni zonda zizo toto shindo jani zonda zibi engari to hunda baindu indi ena mna cheri jokana autosuffisance alimentaire wasitza hamaji olozi kwa tusisa be bahari jwamu wari sikuloni ngabo nkodo tsikata abukari jo uteleri ferana wala walona nkodo izo pia yabo ezerugo hizo richaru mesiyaha na mbaleri yali mjebo wenza shonga bonze na mjemmone na mnaro yeshiga sina plashi tsaizo karjomnika na wanazijavu watine makopa mvinyo ya hanyu na mainini yao ngasina wanalanda tawa no kenga manzo mwale ngasina nyabatizo kenga manzo mlezo ngasina ze elebwere ngasina bankatine ze nyaka upi wachiwa do ni maflera inu lavani inu jao inu kungumanga wandugwa ni mawe ya kangu jo ndo huze to kategala wa yakala shango to na diplomatie tienville timsomo timba bursu tistei timba unono katina kwa ushado to ministre des affaires étrangères kwa tozungulia basama wa mezi basi walo ange passeport unique voyou ambegeli chao unlinde ba ministre des affaires étrangères unlinde anu pia ngamzijuo wedo akaunika tilaki e passeport tilaki kutumnika mbonzi na binda ya haminazi ya tuni ya mabacha ya dangusha mnazini au yende ado ananezela nda shango domnike passeport diplomatique udompa hiza bahari ngwanzo ya jalo de wantu ja négociateur mwamlibia bia ya jaihu ngambrega oze passeport oneze rogo mozi huza mozi ni kama vayu yo jamanga ucha uhiba magari na ngona boza za hatu kwa wade wana hatu hundu ze bakia boneze rogo kamtina haja nao o alobo nzika mtushindo négocier mwa wana hunda ze rezon tipi ikawbide ushababi unu encadré wa KCG yema kisha ministre de la jeunesse et des sports tena ne baturu wa yanra bwana swa watu weda ula na uhifadhi asija sport hiyo kabati culture kutuona mila bwene mrengo wana mama mtwanzane mtora banga mwalapizo waja washanje mbabi zango mane culture ya hatu utuona mkomori nguzi no basa ngoto fikiri zilade zentumba sasa za Jamaiki na tijida hubi izo sont tipia mdanganye ar mdanganya nyezi mko tombi bado mwana she wangu nurudi ni mbaya yabo
Nurudini Mbaye na fundi Johari na marehemu shimeji wangu mtukufu Said Swalih, Dr. Said Swalih babani ilma wakauja walisomesa bana wamdodungwa babiza ndogo bana banuti eketi wono wanzi ya picha mi hamba pika ebanu pika tuni au kasiri tozi au kana yo es hashawi ndini ya umranti ya sena hashawi yo deshini shamba mi hamba ngari somao banda sirika rumozeti za sharabu hizo mnyezi Mungu tumlibani ndo Nurudini aboge banda yabo wandu wangali yao omwenje emaji yede namna ya wandu wanzo rumenti mtito no kati yabani taka mlapizwa na haramu wandu c'est pas le moment abasa wandu wa déstabiliser watowe jona mbiye kangena mjeri ya disabas e sécurité ngiyoje e amani o wandu ndo abidi wabirili e shito tungeza kwake amani bonti joindi abantu kabo bangenga bo mpinyo kabo ulevi kabati mahakama de mana wandu walom sajaja yode mbandu ya mwaro ya wandu wanzo rumenti gamdo shida shanya ina we mwara ni we shida maîtriser e ministre de l'intérieur mkomori ne préfet watu ngopsahama jinru wajo zia bandi wana mabandi walo capital no hata yuko tushindo wazia jawa uti jawa ministre wamba we ministre de l'intérieur et police kairiba police municipale kairiba e wantu pia kabati logo banu ngoko abo urende na soko ngola waro kutushindo protéger wanatu tieze kamera tieze mahakama tieze menche tieze zezo tipi e utofanya betizi uswe amani bayo de ko tungeza bajama tourisme waje izo tipi idemana wanrojo jawa wa he wanrojo jawa ezengo izo tipi yode tendo ilo mhimu ya bawde amani e yadunga karanzo bairuri ile bakabatu joshinda ende sinon olango twende alime we ya twende ya hito olango tobale bakari sabonti uplashe hitwa olango tonchilo mwe kutoba emba duka nje bana bajamdwali pasu bana yani rangani hizo dezitongezao kwa ndumba irwadi kabati jeshi la twenda dahoni lende la doranganya mba nduloni lo iba mituzi na bachi ifasira abo fuhanza ya rawo wenza shonga ndo chao kwa tuapisha irwada dunga abo hit do unono chikautambe kanga ministre de la santé kabati la pitali e la pitali kestina zitanda kestina dara kabati maji ya ufua emishana yolo kabati malalao ifo malalao ndo ya tsahunu e matwabi kabati formation kwa tuli bwa hindu e infirmière ya ndo kabati rogo kwa tuanza mapesa basi puis la pitali yamba public kuna atomba ubaba abo paka uliberanti na hundu abo joli bashabu kuna kwa jaunge lazimio chao na mjengeze continent zo tipi yede namna ya ndogo za santé dini yeye wafanya docteur en 3 wengana docteur en 3 banzini zisomo kwa zitua namna hezo kwa bidizende abo izo nto zitua enudine ba nto do anti hese barua abo shizungu wewe nto do anti hese sharabu yabo nto tabibu amanzo unita shebala malala bakomori ongwa fuhamba homa kwa ndo wale sala dinembo gane debere tsahaze wenje wana mishipa bo yulo jendo na usimbufu na shongana hakamu utsahe embe aina marojo parsa dexeri la mafura ya bonde ya bobala wabeshe ba yode ya jala ha mafura na hindini haya dunga point yiyedi yomda uzisa izonto ujua ngamjota hawantu walona roho shanga mjoka kwa John stay ya kana ntina wafanyisa petisi banu wangu wazao ngasina nti ujana banu ngaranze wenti ya hatu iketi na mwimera za kututa jihadi babu ngarijawa watukufu haya ngarendelea haruma omso banu wakawa nishati jabanu ngamndole kiyo ezintu jozula ntirene na tukatunu mbabiza mazatina babiza jatifasha zino banana siula ndozi soma no eshele ano jozi liyo banu Nurudini Mbaye afanya shiyo tichihulu wale mtu amado afanya shiyo Omar Mirali afanya shiyo tichihulu weti hulu shiyo ndikajana na ule shiyo shahile kulo shari la suparo birasioni na ule shiyo shakulu amjosomesha uste Dr. Hussein au kawe abiri shiyo na kanta somo Nurudini Mbaye abiri shiyo na kanta somo ngurusomeso shikomore na mnashanti wa oda ina Johari no wanyanya Omar Mirali hajali kola somo ngusomeso wa wonse ngusomeso dikajana na shanga na ule shiyo shamdu ya suparo birasioni ya suparo birali koli ila chade zenda bono umesi no kulo shari na ndo machao eni mruanti aringa yabdala gana mdunke batanyinga mfawa hitima peka mdomo hitima unupia au kamba mwoneza koli kamtaka usubuti mazamba bani nti zalelo zini zamba uzino bani mbedu meyuti la sabonti shange tungo juhano yenza alafu ngetungo chabana ino tasiwa asubuhi waudo amenye bwana amenye bwana do wakana mapesa wanika wandwa do afanye watu fanya mimi manifura ntibana utabana lelo da balaba bo mimi fahar ngami balaba bo mimi hayina samba zitange gamtangwe ekenga miwa upihanga mpiho gamwedo arumose manifu gabo yamenye bwana nami au yamenye bwana do arike sema diwa beshe ya kulo sharibu zilenda la halala rudila kaushia watu toshet yamenye bwana do kamdasa mwanamsho wangu mtukufu ni hwanzao mwanamsho wangu mtukufu ni hwanzao mwanamsho wangu mtukufu ni hwanzao boni joka ngone bwana dasa ekewono mshuja watwani hakabili mbedu mebwiti yakaubidi juhe ya hanywa heri unde manajano no
kama mrati abasabu ya sangaria msaidia na fatihu mrati au bwana kama to mreti za daula yake bwana kama mtu amana nienga au kama mtu chuani wabieni banu appel de Paris rido huza o wana echarpe no wana zindu hatuana miongoni mwa usiku kama hivi republiki wazade wala waja waruzi sama pesa o ndo hatuana sabe bana ndo sukuru tuko mapesa no hula sharp na kasketi na zinu bana kama tuko sama pesa na sukuru tsangaten eze sharp zila tiza hatu zila zado zila zabdala gawada ena grupu ya hahe dobi ila la gawada ena grupu ya hendo wa barakana na dimana tijina sabha mapesa kama mtubabo wa kama mtubabo yo de appel de Paris kamili bonurdini mbahe Wamedisa de appel de Paris kamili wada sana bala waju wa ukabala zila kartunda tatu munibana sabairi sir sabaye mti uzemba ili walutene tinaida na rege bafuni tele gari na hanguni juse ma mikro na mabanderoli njeni kasebanu ele chindu lo lido chalo wendeni wadofanya zinu mwa jamu usabanu mobira mweda sana mtikamna uzamba ili wantene bahira ndo sukiyo wani kaushia pia yode amando inde mani ya shele ijati undazenda bozahe zila tena timjazibani wana sana mrambu uka ibanu kutina bwana kutuana na wandu shango tota banu kanse na ngoto la pizza lelo la pizza shimedi lelo la pizza chafi lelo la pizza jimmy lelo la pizza na banu haba uvundi yazemba fu na modese video na mnaka uzina ya kama mnanyo haja wari bana nguzino ya kama haja ucha banu wekweli baruani na usumi badi bwana na metra mahamudu na Dr Shakuru na seda basi na uko ni wadu waregele kulo shari linu ko ni ngwani hotu kali nilingana nao at-tayyibatu lit-tayyibin abongera nzilo siku hiyo ele kulo shari linu tili unguwe midu tili unguwe shiuno tili unguwe shaitwa lijwange lienzao kemulishiange tatatatata bahibo mana zetuni mdwa ukana baraka bomana mchwa wangu ni honza o tawabo kutasoma avoka ya usoma larif mwananyu hozuki watu ni mste hiyo rawerami na uzade bahari fanu nguya jo mrehemu mzaza heno wanyanya wahundu baresepiste nezunde za baki mguna wajalie wahundane na khairu duniani ya watukuse ya jalie wajo wa kehinduri wonane na fanu harumembe wallahumma amin izende za chiri za husu ina shetere dike ndo mkombozi inu na nazi ne bana nasubuti na bia fundi wangu mwanzani wangu ni mstay yo fundi sala billah eka ukabili chiburi lu kabilo aina mruba ikayango hisukange na matata kabili ukabili ele kulo shari linu baba linu bwiti udozi juwando baba eka kuja kabili ele kulo shari linu abukuti mrumadilifu na we mrumadilifu bo fundi watu mtukufu ustadi Sayyid Abdullah izo ndizo nakaza nwambie bana baba ne mala rakaza bana wandikaza 5e rikaza 5e kuna watu urema wala watu urengele kulo shari linu ulibahari udambagele tukofanya bwana salam tak na lele abage watukufu huendele yani waneso wandu uka chaque chose à son temps kullu maqamin maqal pour l'instant je me focalise pour la chute de ce voyou kama nzo azaliawe no wakomuri wanabia uka wanufanya kudeta hunu bofarisha wallahi da burtona opposition bande zeno ko zatiri hunu obainge wasibaingwa no makoko wasi utokaenda ya watowen usifaitia de wongeda takfini biro ibalwa hede haka ufanyiwa shabanu gwanzo wabe pia wakesiruka katina bayendu yalo ni mwisha kwa mjashia takifini hende hafuilwa hata na banyumene ndo akaufie za husu bashari emba telefoni basi abasaina haisha guduliwa zero pia biro haibale tabishia bya isatulwa enda bari sare ndo mdatinzuwani wongo jori buliyari le semperechi yomengo ni mwese nouvelle ni mnikaoni osikwalelo yakabane biro ya hibalwa ya usufa jihadi ibalwa hashiringanyi bwa tukufu na muhime msirenge bangari zitsa hauri juu bati shamiri bano ele puilo li faina katiri jo bisa endo li rem makoshi ni ditafana haina kati haizo watukufu ranti zeza home kiba edo mana wa hao ari chef mo meki hatolo sikwa lelo shabongari jao amanzoni mwene seni yakana bano ze projet za urumenti ya hatu bo mwinyi baraka bo kiki bo Dr Hamidu Karihina wanuso tipia ngari zijua na hizo licho zijua ngari jo tsa wangu wallahi bantanga marumwa uprepare wangu kenga kama zombuliyenti hatu komori azalia yote da ine famia ha fatu katina bango yani kaza mide na mkaza mtujua ikamvuza shunoni shamide na mkaza aridani kaza ulaba yaweke fati hunga njani kwani azalia rumenzi ngabwandu wa mimilia ko chamba mini bamishia basi bo mwinyi baraka bo kiki
bo sufa bo Dr Hamidou Karihila bo Buruhani Hamidou bo Dr Salimu bo Barwani bo nyoti pia kam ratiza zali enti yo wallahi bilahi garjoja regenti no kam nawbira banu joka ya mina rumabia oni ban wallahi bilahi ngam amini o komora basa rowalo komori rowalo ban wele be lamba etambwe tawa yabo garjodunga na garjo regenti hatu yabo mtacho jamba e politika ungena wandu chao na yo ngamtwa bia barufu ya uka e kabarufu ne parte kuya henti wabaga nyime ngoni mwe matoma na walo yabo entita yoke tina mruwa wendesa tifanya kudeta yabo wakomori wamba tifanya kudeta yabo bo barufu kam tujwara regenti hatu usufaitia dika kutujura ngena huya justice wandu takfini ko tujwa ngena huya justice wandu e kalu kuma na bana msihe wa wandu wa ila wararu so wandu usufaitia hadi wakwa na kubarilu kumanede wate ndo wandu tena wandu watakfini kwa na kubarilu kumania bena msihe mwede mafanye chao ya wewe tingre chenda o shada ni e comme dans tenti nous garde on ngeti nous comme on a projet ça nous comme mabioni banu uhusu e sécurité e paix e stabilité ya henti ya hatu e amani ya mipaka ze frontier e hawani ho barini ri enamna ya unaba ndu ambwale o faciliter les dima e se engrene ze stockage ni zo ya bidiri wa gizi e se ndoko sabidiri fanye pia wandu walendo iwaneneze nsaya iwanene wandu wadungo unchoma zambani wo hiba iwanene wandu watola senyanzi asibabu mna brochetina pamuko ya biraka funa puto wa rivugoshi zinunza ya deza tongezo ususu no bandi ne de uno miro itwa ino nuko ntweda regemba drop ya ilimia enda pulashe itwa banda yabo nganzo maji mnduyano mnduya ele mnduya kembrafu ya pishie ya fulie banda yabo nganzo unono aina mdaktari bango shella bil mapuzila zali lidira la ko hospital ari luhobo hom ndune zinreshi uno la hospital uno yabo wona ukakabati zitanda kabati dara kabati malala ukabati indu shaba ta ujoja balangwa twenda warenge besella dele control hao ni tasiromo tikaza siromo walangwa nzo ufanye factory wona warenge maji kwa tutawa joka ewe inge na sukari inge na ido paka siromo hii sata bani to siromo walangwa nzo ufanye factory bando katina ndo sawa ego to siromo raho jala uza inge na ndoko inge tabuja namdege mneja vumu mnikano po aweka mduge made siromo antuta siromo wao deja kam tutwe mala wa witia ezabili ejoki kama zo muntait ebanu mutundu indirat buko kam jafanya analyse kam tina machine chade zedo anazi sashe wa hele kocho la hanyo ala fumje mute watu tibuda ndo ngambia pi etele sire wale zabi ajwa bizar ka upashi hende hula mreda hula hafu banda yabo ganzo se formation ezo zo sont tipi e mahakama e majuge o majuge wala komori pia wanu wetishaka mumnikone hida yabo watukufulelo haina mndu yahuza place no ile ende faransa hawia bahize mwana wallahi kinga mina ezi haina mndu jorenge place sahe babwe na mtoja mnabi e yamnikane visa ne contrabas bobelu kuna urengenti yo halafu ujua mndu ngabo mndu lo mwade bidiende ya swanya ngabo mndu ndo baki bidia pashi ngabo paka urenge mazamba haide cha ngorengo sinye turia henti ya hatu wanome wa udoli wa mnari ya libasi wende warenge uirende ya uka inuko tumiyo mbe izode za umrema juji wao tibure le kuloshari dunwa ba majuju izode za wahunda juji ngoto juha mnanyanga mekutira ndo hanyanto abilo ndo ndanga wona mbeku mena arudi 20 na mahindini ezinula nizoda huboda bala mati bwitila mati baheyo la ringe na mde ko mjwa ambasadi vizango udike zuma chana manane au nike arud oyanike arudi no yani bahizi basi wandu na bianyi majevi wallahi kenga mina amdika mto rengezi arudi za handu ilati ha ambassade visa ilati ha wenga mwari ga video pashi ngabo ngwanzo paka huniki arudi wenga ngwanzo ende asome ga video pashi paka huniki arudi basi nyo antu maregeza ngo yiso kam nawi yenshindo ngam ndo yenshinai hata mjamda duniani na meketi negenti wallahi billahi ndaparuka na fikira za urumenti uqsimu billah au kanga muhisi ya responsabilité ele da hone eroyam ndu yaitwa shida mndu mkatushido itarum mndu mshamdu mkatushido mtarum ngomona wandu washena mna wali wa rumezere zona izo zontipi ko chombo wana wala wasuku wala welecha wala mndu mche kufanya mna tahuro habala hamba goda pihe edara temba emba maele ende mwada ya ufikiri bwanja mndo wala nguto jifilme no zina no sisa TikTok emba itanda hanyu pia isa ifilme bo aroha kabati shidwa maîtriser mndu ngejuzo mndu maîtriser shami mifahari nekeneza rihunda shewa na hatuno wajuhu unowachao karna ubuli abahinga mwabioni sufisamiri tawe hujao e parti juwa ya hani nganzao itende banu benti ti satifanya kudeta banu azali ha tambali yakatinga dahubi emdumshe hanja bade za roho lukumani wala takfini wazo amre hitwa usipajadi wazo amre hitwa aina wanjila na zibani pia kabati ulona hajane ko mora basi haina mgoto amba rohi basi yabo parti tajua mafungiwa
inumbele yo manzamu ila zebonti tisati ila zabonti nambele shono de mnangari ila rwa ba shonone kabati ula na shonande zina ila zabonti zina ila zabonti na itambahu ma procureur olede yazigane mahakama nezerugo pia za hensi olede ujiche zerugo pia ni midafana neze kaudi antiro za utia balbal ngomono tola fukushana boda atwa ende Tanzania ndafanya zina zebaraka za bashari beswana bashari aka sharifu ba zenugo izomo meze partizanyu zila la sifu ze partizanyu zila la sifu mdasa wanduchwa maudu amekanyina dele hao wanduchwa maudu amekanyina dele hao witoka wewe Ahmed Wadani daina ile refusa adina na mdovi na ndiamba sasa tuelie parti ile na ndwa shashi omwo na baro zabari ze partizanyu zitatu za hafa bahi wallahi ngamo mlabioni bana amdojitoa fidia asibabu denti ya hangu shanga mina barugoni aminiyo wakomori waisawa lemewa nezendrabo no ubeze no ufenye wa heze partizan yupi ekemhara abantu wallahi bilahi ijomkinishi yani dungane na warudi se komori nanjika mna urengenti yo tena abantu wallahi ngabo majeshi wabao ngasiye bwana ole bandileme wabantu hokaringa tisimbushele jeshi linu bahashiri ningamina mvunga mina mbio ngamina experience mnalukuma ni atoja pashekano mila jambo kwanza keshefu hangu ya doni na matindu banu kabati ala usoma uka president abantu oyikinilo la ndo bya komju olanja parumishi yaranti ndo shi yawu mamba wa fazwidi la wana shakilo na docteur engebanu inuka to docteur ndo bitso engebanu docteur Jabir wa megoni mastarabu wa mwadi on wenji wasoma wastarabu wa jorongo chasile le bubuli la shabola mbali ka president ka justice sisi ndo rasoma rijwao starabu na zinupi bani zini mwabia woni zinu na mwede mwabia onza shukadu kabe wala deleki ya kasa charabu ashoy ngena mteni bamto msomanile lo bana enamna ya usécurisenti et amani au salama et polisi et services de renseignement on doit ile fitina et pia enamna ya ugere hizo no ili haina mtu anatu afanye betezi na mbezara kama uchili emba ndwa hula gabe hizo joshinda libera azia hizo jodo ere wanda azia hizo jodo handazi hizo jodo menyara kandazi yode amba autosuffisance alimentaire banda et sécurité et stabilité ou maîtriser ses frontières maritimes aériennes ils sont tipia et amani kabati o yinjo bilabo kamjo yirabonti esenti zitarumlao namjamri sécuriser bana zeno zo pieza fiza tu ngamzero ngamzero ndeta sasa basam waloziwa wa himiji yamba kwa mngonzo lewe mnabore ngojundo ata wa Tanzania DJ abora ngale swiha la pitali nganzo malalao nganzo mlondo nganzo urahafu nganzo sitanda nganzo eze diniza ufu eze dara nganzo eze produits za uhosa za uteweze menajo la swani mbahuma ola hanyo kajawa hiyo mshanani ole dirige nkona mtezero kwa salati mpia harumeze la pitali eze pharmacie eze formation wandu wazalisao wandu walo umole pitala basa bainge mdunge na isi mashashasha ukemwa na ya dubeteti ya balembio ende ya rohe ingenza fanya zizarieni baba ngo anzwa hiberia nganza real yekana mzayata mwana we mwana ka we mwana berehe mwana jisomdue mwana fanya pose kama ndo tiro mafoto ezabari ina mdu wanzo ya wandu wakitoka ulazima wana wado tobolo ezo walo nizo igoro wandu matop ekamtuishi o mitsa wana kamtuishi kwa wandu na mami gomina ndarune majeshi wao ebado atakaka ikoli tanganya haketibira katika tubira ndaba bya kama katubira ndaba bya wow onji kwa una mikoba ya karotina na makokombro wa babali yabo ngeneze kauchu owenji wangu kwa kabila ndo majomba kwa tukwa sampanya katiza shabana ngwanzo mapesa tete tikozesha ya akaza siro munanzi tamba tikozesha shako bantirungwani ngamina bunguwe shako siro muna na mdu yarungwani bunguwe shako iyo nda ubina nda huyu shabana ngwanzo ufanye facture yabo ondu wa abulie zelo zinwe tukwenda cha ubasi hicho omsomo inde tomai ebanu msomo lisomesa wana hindu atirati negirieri hata entwa kiyama karna usomesa ndekela atirati negiri enamna radoro mare daro huzi wale daro fanywa cha halene ndiri ngori wakawa nasi wale kana na ariri tina tobana kombona na tijino bina bineta mama due bineta daga samdo adiza kaja katika nikiwa soma dina dezirugo za hatu hai de wadhifa enamna jondo fanyao wa hundri hazi o ubude ulawe o wizi ulawe wandu wale deha wamezipia haribanu ekawda ruma restaurant ganzo jibe mat bata utoka ntibala ngo urogo tsona rojo pomze kon libya bona rega mnaikango yao pomze kon libya ba mina zabana pomze kon libya upasha mpaga pomze bona ntsina bana uli kon libya yao pomze ko jambo azade kutuja wapole gato linweda zaloni wani kariali baga ukumbi ulomba jini na nzonede mtu yabo uko wana ndinu wanu no unike banga banurite mndandani patana botikanzane darumo mtsango wada ubiri odaruma twara bucha wandu wande hawamezi swafi azali haba wanende wamezi pia kwa komodo o azali hane ndo wakomori wamezi pia
Ese ngo izoka bati mbuono haya wanu wabanga wanzo soveti yizo dabo bato hazi dabo bato hazi gwa komoti eyadunga bude makam owe mnanga fa wenda wamba utimizi duro jana uta mewa wanyinga mlala rumanyuba kasa njomba wede wagula rumanyuba toli ata ujone mewe tabila liga wenda vila hulanga wena mbetanu hulanga wena mapaki adhabu hanyu gutwa wanueti bahin na mjuwa wandu mawaliza ze place makaupashia no wandu ezekadia zinu bangari jo mwamjoro kiperezo ndiza hanyu au mdambi emito bala bilgizeri ata mito ba unipashia bondo no ube ya unikesuka ile sasa nyumba hizo pia garjo zirabonti na renti ndo karna urumia bahindu garjo zirabonti waone namna ritabi hao watambieze nyumba zinu karingo unomewa neti shabala ila timba ilo aho ngiyabo ngo niko mrumba visa baringa we secrétaire wa affaires étrangères ya unike zuma jana 10 ya unike na shamba abonga uno mshahara uli bao uridingo angamizo wanati tena ewe wewe una visa Faransa yo ha yani ngo posto ya aho udoba hiza wanru wa nga milioni na milioni esengo hizo tuje ke diaspora ba yeso madal inde manale lo mrasila abantu balelo ka mzungura abantu babanyiswa ndo mjenda ho nywa komori ka mtujenda na muime banu na muime banu na bakamulano eni buna sikari mtu haya mtezika balelo ka mzungu oni banu pia hai o washenzi walone maji ya o mapapani wabaye match warenge mapeni wadwa hunu mapeni watabo na mdori kama ndemo kuza bwana ramu alafu wabuli ya ropino kufikiri lambu zilo na shopisi nya wao mbaga jigesi omba bitito ndo kanti wala wabwe hanya ngwadi ndamba mne ile jusaba kaze siyo no tijao kana utoweshe na mdeni emajiza bado tuna match shabanu kairibo ya tu ujabo kwa wanu wao waya nyali ya waya kaki ya waya iza mabutulu basi kamona wa babano watomba bijini hatura ulilo wa hafa pia emda socho ulili ya kutureka shonode wa mrina wa mparisa wa mtashonode nari mpishe yake utabusi wara ubale mtata hone mrumsha hone wana mdemo himo mtori menyele jumarazi ngewe de wapihe wamtondo achenda ogwa kwa ndo achenda na mtati dawe yabo bale uka mzukura wa nupi udona majini ngari yara uhitso bano skwalelo ngari yabisa ole lobana riwe bebi wa wandu wangamiza wensi ya hatu no wandu walihibia Mnyezi Mungu ya tuandwa shahao mbwa dembi Mnyezi Mungu na chandi wandu shahao hundwa ni mbwa dembi wandu waridulumiyo mahakama wandu waridulumiyo telekom wandu waridulumiyo telma wandu waridulumiyo soneleko wandu waridulumiyo mamwe Mnyezi Mungu gujo ngaranisa wandu shahao bazinde zenu usizinu so wambia ukana na mziyebeze ngo izoti njema tijao na mnabe kati njia naenda jelingoni mkilinte ebande leo parawa ni dobi walisema sakala na mnabe kati njia naenda jelingoni shabana ndo shwandu abulia owenza shonga wandu ma hawa wandu wado hibeze tahabu za wandu wado ebane mambo mlolo wado ibana mto pisho ndo manyu ba wala itiga waro Muhammad Hassan uko halika bado bali amba hindu kabuka balo wabo ndo bala mnaye kanti la bala mnapanya ebana kamtudwa pisha baitu ewan kamtwa pisha hindu mdajo pisha ndo baitu yake na vunge ngo mjeni zibani wende ukatukore kwa makoko na atito wa viole na bala ambao ndo hata edata hali shakuja wada temdu mshali na mtazali na mwana wali waroti urudu hibemba dhahabu urudu menye tetele ebane tele ngofikiri wala vijai na vinoti na rokingwa wa ruma film ya shahidu ngoro paso tele boda bala mati wanwa shewanu le nonga ruambele ya udu wale lo Mnyezi Mungu na watembwa dembi ya wajuse muo pasto wandu abuli ya watorongozo wandu shahaba wallahi mamangu nombeshe mnari yale yo msema swala hata mtufikiri wala ngoma hakam ewe hundu dawo eba rujo eba kutikasha eba ngawe cha sababu tifanya nayo bopo maha eba ndibona ukuthi wona halafu ukuthi wona mrumme hafa ya ele siri la mori panele kumba li roha li ureje ina dhahabu li ureje ina mapesa kutoba yanu yondu da eba nukanda ni ngwadungo uli madhahabu na utoka kajala Dubai kajala Jida wanwandu ashewo wenza shonga na mdona bieketi njanai wanwandu ashewenza shonga wanwandu ashewezi ndio maana waloloni wezi shakabati mdumshe wandu ashewahe maswahaba wema wamba yeye ingawa na wanaho wa madawanu tende ule ngwandu asha madami wafu wa viole uridi wahibie dhahabu ya hao uridi ubo mtuzi wa wandu na mdopishe zenu usiza wanu na mdopishe zenu usiza hanyu zinu mba ubu benga ubu nasibo ndo soneze mba huma hiyo ekawa soneze mba huma wanchia wende hataru mwemisha nabo usafa katika wasami ekawa menyemisha natu chana mdopisha mba ubo hila ni wandu asha majeshi au banika mjupi ya mdede haje wenza shonga wa habari na hizo halati hizo zandiso boronga deza hemze mwikoni
ya daliko shughuli enda ile dahola mwado ya daliko shughuli bajini tufumbo mjiba ko shindo baya ene bala waporo wacha wali adam karibu kole waba wando helele ya mhogo hai sio ndo razo mbamba ele ne pati wane patile waja wale mhogo ula wabia sabala ima rumbogo tu waja waporo tena wende namkaribu wase namje bandika yori sari kura bana namje wende wali mhogo tena hai undaula rabo na hula waje kadara rundarangu amitushinda bati limhogo kadobili abo mala ko maili raida limhogo risa sembasi sembia kamja kwezi watu kufu magari yotabika kamja wadau kana baraka namja kwezi wabelo tena ndo uhelelea eba nomjini unuko uti rovi ko uti majibi ko uti maile eba no unuko jimaile walo mhogo ula bala tena bahemu mtu ambaka mimi na haramu kenjo bujo mala ndo kaya wanga mtu msiri na mtu ndo ate majilisi ya johuti waja mjomba mndo ajivana waka magudumbiyo galeze ntaye batomba amfi abo yemfi okama balongo ndo marato mba amfi ke tsuko ala fundo tole la mhogo uwo wajabala aina hali banu kweli jiwa banu kweli satoma ya mtu maula jiwa baina hali kaka ndio lamba maile ya basi wode bala da hode mhogo bahimi mna haramu nanti wasuliyo na eketi tinja daho ni banu tseda basa baba hijo jwa rendeza tuko wesheleza mhogo umji ala matano waparo wasula bado kati mhogo bahamba bomse utasibo ndaona namba enge uone namna waboronga boto omshanani wakausi hamra ka fikiri mndomaji emarumbo hama yale mewa ya topulili ya pia bahaka mbele kalima la ukaboroga pia wende sawa embabe wabili ke kamjaju hararigezale dimano ulo si unu ngabdo ukajemba mlozi mu ikoni eza yo ikoni ishele nywa bajini ha abjurungwele fumu embaba mwikoni yele yaloweze fia jabala ayeda tulo wa hinro wana wajapare bambese alonga to ngeze mpira bisi rifanye chao rifanyele josh odobisa onro embangala wangi yo ko itina ta hinro asina la takata bure jeri parengala wakajalo en gwaru jao mbaba ha ambemde na ripare mbangala wari hes beka karjalo wale usitolo wa maudu kwatungo uruja kwa tanta parengala wa mbaba amba gabo mnimani ngena wale wabie mtaza hanyu bale woni mndungu poya heale izele jeka mhundani bwa ko mareke kamjaju wa marenge tiba na basa bahaba yo tukanza le brochet tingu tserenga mukasi abasha la ya ibangu ngamdedo chana kimupia kabatu tokana hintu ko kamtwanza mlibe kamtwanza mahakama kamtwanza msise kamtwanza mregenzi o wakomori wamba tifanya kudeta komori shada bori tuna watu takfinika tina amri ya usisa jeshi pareni bo usifai jihadi katina amri ya usisa jeshi pareni lukumani kana usisele jeshi la takfini na usifai jihadi na bugwa manao wanenti ilala hadongo ejawa utijabu atukufu ejawa utijawa procureur ya jondambe wona retelo kabati procureur wala na manda tsenga ya no mewajuzi aina utone mewani azali uwo mna mtwana rakabati mrume abo kanida fanya rongo na mnambia ketinja na utinji yandu abunge mahakama wanunga mjuro ukanyi wandu wanai shamjanga mprofite umdopulili ya mafahava luna makatili mdu chafanu wangu kona moyarede boko wentu ila uyeto kabidike wandu mtondo wa wandu mdobari muwa wamba wangu kona moyarede mdu yata mdu mshahe ulo hamili shona de wangu kona moya charende jetsen mimi tujota wa mdu ande memzinga no ntende tikanto pirizoda mina wao bantu tuwambi eza shetani yambi ya Firauna uka aribanu jamroni banoweza utamroni ndu amisi hara usujudi ya mdudo Adamu ya chaya umbwana mide naftende hiyo gwewa wewe arimi bitaba kana ana rabbukumul ala futa maria boti kufurusu afi baisha twanabi ya Firauna shabanu wa ude koneba shabanu ude passer zorogoba izeni zati kwa lazima mrabi shabanu usisi bo fan mrumsha kauli ba kauli sa ka ufanyisa ngo gotombele ndo mtikazi ubuwe ya fenedin alafu wasa wazimu enge fan wakaja tikunori sinarambo kaja tushindo fanyisa ngo sita abonge yabo watukufu ngabo oledimba houlimaji ngabo moto munkazi stuyo tele balamba bufutifa anuga mutawo ngo nzima kemnyezi ngo amaswilishana sabe kwanza ndiba washile irayo yambia kama nafikira zaidi amba anu hadisi Johansa basi si wandu wahele dima tijo jibi wabufutifa hari kai waswili usaidishe zenzi ya ziro karibu ne mazamba baba ni ngoni mo bziro mduka tushindo do honse mdwe ra omna ndugule me haten komi wa hamada me usikune da abone da misuri na bado yese mvuno nyinga bala na dore mipira tulu chini ala ntole bala ni kilikaza wole haya junga mwendo anduka tuona gala noteha zaba anduka tuona gala noteha bana na aramu anduka session ndo shunga wana bahi watu jamti majalo ya fakhr
الراس الدماغ ده للتفكير مش للشايل وفاها ايش تشوف فكيري شو تشاوريها وانو نوري هزم بوندا وانو كازابان شغال بكادورو باهير batida unasikatita mbazeba dunia to elebo tititrateni zako bahiyo komori kwa unazitwa kwa tufikiri watawa wasumani mkababa watitwa tima do wafikiri yo ntili kwa jala jala hawo tipi yode mani ya wikaye lazima ndo fikire namna heledi dezentia ezangre chimique eshaula mdo jokana ngamlwezi nkudu ngamhundoze fruit ngamjo hunda eze legumes Chamano mufikiri kwa nini ajotoshone de komora basa tojoro hamadaba onde bere omboga yo utoso kwa maele ina usiku mwana mshwangu beka udolo Marseille ende bale idade ya ho anga libe ho live wa maele shelo ndo Japan warangu afanya we tijendini leo ndo mlaso mwana maele ne tibene ndini information oyo echuba wanu basi ti ono na mshwangu wa idi wa biri bala on en a marre de cette odeur de viande et de ça va, il va te plaire, il va ouvrir le bama, il est à trop. Ah, vous un peu de grec, tonton. Ah, ça serait sympa si tu ne tonton. T'as un quoi pour boire des match. À la fin, il y a un petit mot aussi qu'on est dans na. Il y a un peu il est arrivé à la moitié d'un point de matitou. Il y a des casos au courant, ça on nous pille arrive en goût, les casos au courant, il y a du chinga, il y a trois villes à Djende à souk. Là, quand il va là, disait qu'ils allaient sortir une machine, il va là, et là, ratima wapia. Basi yoro habala endanga lo udo untumwe naye ukakama izo bolt ukancha hula ukanjo fukoni hula mega hula kutoto mais il est parti quand je vais au pèlerinage il a arraché tous mes cheveux là tous mes amis vont dire toi bamdada nous avons kufanya namna hiyo ta wajaba bili mamili sisi ula timono tamba nous essayons les inu bahina to jadi miliam amila no bia tonton je peux avaler ce que tu m'as fait l'année dernière ya. Quand on continue là, si tu toucheras jamais ma tête, si tu veux, tu me donnes l'argent. Randia. Abouge watukufu. Banda ya bunga jo fikire misafara. Et transport. Kwa tina avion, kwa tina meli, kwa tina magari ya serikali, kata puis de transport. Yede saundra emera ikoni. Emeria ikoni go to nomination na jau kabati maji kabati mwenje kabati pare kabati bai wala kabati tabai chabo Ahmadina Trump ina suko batu wala wakarariza hemera ndo watu wala ifa kabati manugo baneze mera za komori zo mera za ukake machevion ndo ngalo za wado nariali ya wa hemendele emera tasibanu maende ermedene nda bien mbuli azali arengeze maliza henti ya design na fumje mdoli nde machevion ndo amba watola mapesa homsiri watola mapesa basa bokomo za shoka tunguzi nguya bai mafundi mfanyaje olio ya uzie juma baada ya nchi ya Kiislamu mwende wa budu Mwenyezi Mungu ndizo mtamwafikia na yauka juma ngejodo kabla ansuri na mpwela ansuri mikazo maribi miyakaze wala insha ila insha mwende ila seyo hata asubuhi na mwende watanganyela insha na asubuhi wada sabas abonge watukufu rola ya abonga joja rume diplomatie ministre des affaires étrangères na ambassadeur kamtushinda mwanegosie wanatu ze bursu wahunda bursu za kweli kamtushinda mwanegosie wanatu wadosu wanyewa ha adabu kamtushinda mabulia eze facultés zontipia kamtushinda mwanegosie mbaza passeport za tuza unakasi wanadamu shambuke mbaza passeport mhuzo hapa sanga mtu kufanya karta hapa sanga mtu kumzika na ndo mvuma tikito mwenda mwafanya karta abati ale mfanye ze extrait abanga zo dokana bajijao parce que emala kwa hunda mapesa pia aliwa balili ya abwenge yabo richo challenge ya haruma ushababi utundo wakeze nsabuho wake hare ni mdake na rwo joma pilisha itsoro ufira jinele le putuno joma la hono ndo hibano tinzo wantu na uzina baso wantu mababa no wantu mazatse no wanatu watone la matu twatitipia watone la mana mapeto ya rumoza chuli na mone majaliko difikire namna jeri joka na maji wako mori watodo meyama watona maji watona mwanje ebanu ministri ngawe nati ebane projet ulo niyo hinti wewe shama directeur wedi pia atola huno ida hibi hula ida uli hidrokarburi wale warengele kojola one maji wabianya wabali nugashi na entre magari ya enda Ethiopia yangami watale machu wabale magari muyabe yamala watu abogeze rugo izo pia banizini ngari zijiwao ebonyi waseda shoni mzijwa ngejuze sirenda shoni
pour l'instant les chutes ya himna haramu ya tikazane bana waje repozi twapia bange nanzani turiyatu zikarna kiri zikarna uza turiyatu aina mtwani mtu ambaye ndio 2029 ilo da ilo chile fi ilo kelcho makabi kwa ndio wote mdu ujwa sana wadi was wamdulo na zaimeri aina mtwani mtu ambaye ndio 2029 Allah bila kwa mdu ulo na kiliu ufikiri kana zali ngo dezembio zinu pia ngotomuwa ni mfeza bidi ezembio wenda wabasa wamba bainge mustadira na joringa shaka na utarum ngara dor fanya sharia bako jo tarum de premier ministre hente mwana bango jo kaka bana wako tinga jani ki ainga mwambia ninyo ndo siasa aneze ngo zinu ngari zijuao tine nebo jawana jana no mlapisa ni basi nde dabo marenge ntima maiba mshanzi hoyi shazindo ngo zijuao yabo kangari zijuao bana mina mwana mtukufu ana bekana dogo nguzo utungu ibantuka ubunguzo utungu je ni tuona mwana hangu au mwana shi wangu ya tuona ngwende ya toto lo atoro masashe ntuona ko muri kwatina maji kwatina barko iloniyo wallahi ta wallahi kana paro fikini ndo za ukana nikeshafu bana ati appel de Paris inu muiona winu wanu wampara oni maudu njaparo kata to manaro mu appel de Paris njaparo kata mana yao shaina za haja ifoni simbuhi haina ndongo za jira mu appel de Paris ifoni wahimili yeni ni simbuhi akukanga mizukana zindongo za tusonti pia watukufu ya mtuko budi adobi ezendongo za tuzali hususu tipi ifoni zimili son tipi awonge ekaka mtuta hamdengeze nti ekaka mtina janiyo bokiki Muhammadu Karihila Abdushakuru bo Mahamud wo suma me bana wallahi ngam jota ndengenti hiyo na minga mjota hele bela Ahmed Farid Bajrahili no watukufu wale abo jota ndengezi hatu wakati mrajaba kana ujwa ndo za siasa baka karjaona ndo kanyujwa siasa nti hanyu ikabo ke tina maji ke tina mwechi ke tina msomo ke tina unono mbulio wenza shunga wango yabo leo tijati watamba zabo pia tiwa na zabo nti oli okawaje wa population bahigwa jo unjira nazibani wo nafikira usifa jihadi ngochukau ngele jeshi ndani ke takfini aone hechao au takfini ngochukau ngeje tombere na kechao isufi mtu ambaye anajua si baba na basenti katina wanutifanya kudeta shande bakanyiti wandu waikaya onganyina hama onganyina hari ya hentiyo wallah ngamima hata wajua tena na nyuma bomndriu emizitu buhapia na mturengenti wadugo mdumizani wa mtane gazi ilo dele jeshi wala warenge hula wanwarenge hunu kabati mdoa basa kabati jorengele jeshi la takfini ende ali separeni kabati jorengele usufa jihad ali separeni utuka utonga ujwa enda ni uli usufa jihad enda ni uli yewe ibchao izo ndizo bekao za lazimu watukufu yakao lazimu rizifikiri abange narinjie harumweze diwa baizo lezilo muhimu nimwambia ni yaukana manama mtukufu wewe upara Dr. Hussein Yusuf afanya shio tashinu tani soshi soma shinshio sharabu madesha Dr. Almarhum Said Swalih manama Dr. Johari manama Dr. Hussein Woi neshahe manama fundi Umar Mirali neshahe manama fundi Nordin Mbaye wafanye zio zao metra al-arifu niratim diwaza yule shalala yule shisha aka ha nikesumura na riambo na yule shisha agwa emduka de shioni eda somaga ya joja baroko emduka wana bwana eda bahamu yafanya noko dezenda wena kataja kenti minudo kabati Johnson bwana initiwa na tabahi ni mimi kabati tisamona debi usomwana enu somona ndo mduka de shioni ga tosoma baitu bawa komoro kanti abdallah kweli ni wana fikiti bule mtaje unda ndo nyinyi wallahi bidah aina mkomada tabasa tumwelewa bahiga mdomo witi mapia kamshia ulelo banu buhachi mbaye ndazi nizaye mwana mshwangu mtukufu zetundi ndoko zangu damile le kulo sharidinu la lembezo wa komori wabu hashucha mikoni na mitami ulende ya lila savonti ya litubua ekato mtiro zangu damile le kulo sharidinu kamtundre bezgele na ule makoti shangete jojo nje kwa tu ajojali wanili metra la rifa ya soma wavoka no hadaza haba ya jua ukele kulo sharidinu lila watafanya pia wandupia kwa balo mabambu na wote unika wana dila zabonti ukakamati mkomori subutarongo basi babu dedele kulo shari bwitilinu alafu dila zabonti bo tutoro jojo abacha ucha wamenye bwana dada amenye bwana dada miulo bana tabasa dami utoze mada tabasa dami ondo rumeze manifuata tabasa aunda wewe warengeze malisa tu hala wabagaji ka upeza miwani ngaje ka finalize ka ne majuju ngawene ma ebasa sete ka ne maidin redi bakatadi kaza vumbu makauli ya shimanka bwana initi wana tabasa chajuze ala usisata babangu wakaja paroko papangu wakaja mzazanga wakaja wachile yachobona kabana kwa tuko boda wanda ndo wahubulia utuhela mnaidu utina haho utina laho utina idu basi atubulia mleo buna wasami
gula wasabi ya utopa kwa karinga mina vieri aringa mina vieri cheka mina chao fundi kombe senga wana wiko aba hawandu pia ngo yabonga tukoishano te hawo atawajonji ya utoma kabatiri itu baiba yo wa pulidi yo dirishani abo ushilizo dirishani ekai sai nakiji telefoni haizo atukufu ngamwambia ni bana chimbaye namna mwanamshe ziruzi uhusuda kubo hachimbaye sa utoka utaulichilwa hitima jele kuloshari la mohoro na usibola jireda la tuchini jamsamini bo watuchini ngammano nanyi bo watuchini ngammano nanyi bo watuchini bo maero wanusa madona bajwa wende zaho tiparorenga moto mitami uli timtahazini Egypt ya mbaba hatugo mala wambao maidani ni am emoto watu hazini yabo wallahi billah ngondo lelo amta zangu ke mmade wabiri mifumo midi hende hazini ayem dumshaige chao abire chao edaba yeke mmade ede angazo yakopesha mapesa basta usikule mbaba wala ni para ya Fakhruddin taali ya fakhr tobo fakhr وش ناس احنا عندنا 9 مليون حرامي قصينا مليون مغشندا زويد تقول لي ان عندك حد غلبان يجي يشتغل عندنا وجو نبي وكانغاوي نمنايchana Rashidi ujo ataje afanye baadhi ya dona baindu ile bangu somo bigi yom يغيبوا اسبوع يجي اسبوع يغيبوا شهر يجي شهر يغيبوا سنه ngujo usiku hapuza mfumo haja mfumo hapuza mwezi haja mwezi hapuza mwaka alavyo abana usiku ya jabo ngujwa kazami ma batira batwa babantimita babisikata jo baba hindu bamba mushna so ya fakhr onga sina wenji unokede maindini yao abake bwana haji inurugo ya mrumshetsa ujuka utaulichulwa hitima yabo yudangu sebo tiwa kamise utawarugo za kindu cha ina ngo mbato jazi njia rameza henti bona ila zabonti maparele kuloshari la hanyuli la lambane juwe kezo ngo haparo baneza jejet kanizo banabahangwa nzia singani bani mimi tikawzijua bala ngamwanao ejijiwala wayajao bala Ismaila kaja bala kwende waangalia msaidie na wao baode mabani hao wende saho shanga mfao hadi wa usiku lelo unubanu ngamfao hadi wabanu na mprepare mtawaze yabo bangari ware maudi wabanu lelo ujokane masuala ya heze tabiri ne mavara tujwa banu ngamnugo dala mosi uhange mjomone tabiri nti ba mimi tusi uhange jeno ne tabiri raile mna haramu wenge haibanu ntina usibu abunge watukufu risale ya mwiso kabla ya handise zedu arire moazade wandwa shahe wedi wanu wandwa shahe ma directori wandwa shahe ma juji wanu wandwa shahe ma ministri wanu wandwa shahe ma depute wanu wandwa shahe ma jeshi wanu ngari waombele ya duwa banu lelo mnyezi mgu ya watemro ya watembade mbi ya wajusemu enganyitayara ukamtitayari namnabie bana nganyitayara ukamtitayari haukawandu abuliyeze mbezinu jeziri uwe ziri hibiye ziri dara urifanye zongo za topi enganyitayara ukamtitayari namnabie kati njia nainde je dingoni ndo wakentwa dola no huna batusisiranga mile bana gari wasekuli yao jaljal utilelo adahulao namwabie nganyitayara ukamtitayari rombedu baada ya bakartimize dua ngamjomtinani ruqiyatu shar'iyya haina mrujo kanza je adunge ujisi ukasa papa uje jikonsantre ya ishilie Mwenyezi Mungu ajarinike khair nganyi prekwezi watukufu eshiyo shinuri mfasirizizani haina mrumo kongu hisi harume ruqiyatu shar'iyya rimwambiani ze husuda haina mrumo dati tompara dahoni mwa wantu banga wandu wajonja dahoni wakunja mabiru basata jonda ola ulia jaunti na gamanzo mebula mada ila nayo hando gamanzo itanda made shado gamanzo anadila made gamanzo anazikombe amado olanguli bwa menchi ole mndu mshokufanya hasi wewe sabari wewe utoja dahoni ka haba ula sawa mangao na mabiru kwa mabiru ushenyu hanti kwa sababu utotunda zongo zile dahoni mwandu bahata jola wabala utofanya jamdu mshenda ambie mndu mahe uka wono ole mndu jaya afugono mndu meda mashi ya msiri mimi matatu jonza tena Johnny hose bari bala idi amhosa tumzinga manyani taritibu na ina matala bwa ina kati haba wallahi bila hiba nutitati ule arudi tirengeza tutawakali mgwede twenda na maji basi bilindi mimi njajonza mndu yani yani kome kati ndawe kati fu amanzo wo unose bo mndu mahangu ntwanza mndu aje yani kome hamba bainge sexual ngamjo utiyazo bainge meshingwa nzo ni hutiye chatutawakali mgwede na maji ngamona we adhabu kamona ya adhabu bahe mndu mshemru atihende apare fundi mndu menge balala ngushiyo
wale mndu mmebodi atende ya uzisale swala. Salamu alaikum ya sheikh. Wa alaikum salam. Yo hamba asail. Mndu ngupare ya use mufti, wa mufti ajib. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ya sheikh. Wa alaikum salam. حضرتك لو دخلنا الجنة بإذن الله زوجاتنا سنعمل بهم hamba vanhu bofundi watu bo mufti ekarinji yambe boni wana ndo ashe wanu wariteze AVC neze diabeti neze mbade za roho wanu karjo warenda jekerinji yambe boni riparso wazari wa hurul aini warijibiza o koramba wa wana sichana kukoze ngo piangizo tamamu wanu ozeni husi zinu karjo zirenda aigawa mndaji hamba unikani mjibulie huo unikani mjibulie hamba agawa yanzia ujibulie hamba o hangu ngam jomba Abu Jahali mrodi deke dene hiyo aya bagashari wanda shadu garjo wa wandu walo mroni wanda kedaona weyo mdumsha shele jabulila wa bila ja para uzisa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wala mdumsha bango uzisa alaikum salam ya sayyida ذات بركة وتسأل سؤال لا هل ممكن ندعو لو دخلنا الجنة إن تخرج حور العين إنكار إكارين جام بيبن كارجو جوام بيا أوزادي وحور العين وكوكام بيبوني وديزا وتجاوا جواري فكوليون رو مهات وانو ما بينان رنج أو بانو أو مادا وانو لهون ها ekasi wandu asheri swali yori funga witsumuri panyazo ngoza turenji ambe boni ngarjo jwa udumiza o wandu ashe ambe boni wao watu wari renge wandu mahatu baemba ba wala tu kwa telefoni washide banu kwa nduga bebo nitana ndante wade tsada uno kwa nduga nerende sikarjula na ranzi banu eni tufa banu basi wasaya mbaka mimi meka njambe boni miamjoro ha mimi nenzangu mimi aika njambe boni miamtojoro hane dezangu amjisa wane dezangu mndoni yodi mabaya yali yobana shaizo na kanzani mwambieni ranzi 2013 inadisufanya rukia sharia tandi sefamia hangu atalelo ezenugo zinji zifanyishi hao do wazaza ho wanaume walola malahoni ni wazaze o wanahanywa na washe walolwa ngamanzao o wanaume walolwa na hanywa na washe wa wagate sho wanaume walolwa na washe wa wandu kamtwanza wangalio wanrosha hao ba aina kato watu kwanza wangalio kamtuamba ukana olarumilo wa masahiri wala fanywaja bahinyi wazaza ho wanaume wenda walolwa mfanyawe masahiri mangamizo wanasha wandu ezi hala zinji niziona onge tungondi ya problem za hena mna hiyo mitipulani mtata mtoto ni fanye chao bana chao ebanga mbulia wana hanyo ndo wale warende ekaka mtu wabuli ya waangali watu shahao ebanga manzo wana hanyo wana washwa wangali wandu kwa tota wangali ezero kuzonga nyini zo bana ngamjo uli bwanai na mi tika ngabo algerienne akabani ya mobile dua e mwana mshwahe mrumma hahe wede mwana mshwahe mrumma hato juma mtabisha hata andaka na mwana mzima adofu ramsi waka bondi karibu nemera ya bondi hamtambisha hata usiku ile mrumme akaulila mrumsha akaulila mrumsha mwana mma ambe mwana mshwa zawari yantambisha wana mnaino alhamdulillah bahinka na ufaraja simbu bahia rumwa beseila satanza masihu sashenda za tashsi za subu mwana mshola shilia onzi ometaja dangu kusha mtatambali ile da haha bobini ai bondi abangono Mwenyezi Mungu wene mnamwana mshemzima kana anabibu hata ba Mwenyezi Mungu tunikubali yedi wanao tu kwa jabira zilera zitanu mwanamsho waji shili za dirishan onzi ometaji atamba labo nti hafu kama Mwenyezi Mungu no ilia one atabu ya roni sawe abange bana kamdu wangoju mwanganzo mda kana confiance ba Mwenyezi Mungu kado rejeza duma ya mndu ya dhulumi kamdanganya ufamiza wandu kamchongeza wangu kwa wandu ulala mpulia wandu masahiri mpulia wandu majini Mwenyezi Mungu kutojalia mkeka mkamakini mkeka msiu hanyu wandu mfanye masahiri mwangamizo wandu mema pulia wandu mazetoni Allahumma amin kamtukwanzo hanyu wandu wangali wano gate washaka mtuanzo wandu wangaliwa banyunyi wanaume mtwa ulola mwanzo mdendeso wana shahanyu na mwede sanyo keka mja lino aweke kamtu wandu ume mbakida nyuno wana shahanyu na wazaza hanyu mwede mwalolo wana shahanyu shaka mnautu wanda mwalolo wandu washo wa wandu mtokanti mtu wa tortuira tabasi mjoko wazaza hanyu wana shahanyu kwa fanyo masahiri mkeka mwambia ukane zerogo zinti njema shamabuli abage watukufu fundi watu mtukufu na sifu muhama Mwenyezi Mungu atuhifadhi doji panga bange lazima regenti ya hatu baba nulitifanya kudeta Komori shaka bati mkomoro urengenti ekai pasari sirendera regenti ya hatu wemengoni mwandu wa lord mwelisti baingenje hambiazo
wandu wajoke rora wao wandu wajuka ulazimu wairengeze chasi wandu wajoda wakentiri toeze mali toeze mvu hata basa wato jeshi komori esirikali wanfili haeze mbade za warema watambalia hula ni mruwa wabanu hafura hakaja febidi ati wanda weba ngwa joji wake hafuna ritataze dari pashia wenge made kadha o wasaile jeshi liko wabirili ya ridunga uriwa watambalia na ngwa jofuma na yabo kabati ulona rusa urenga mzinga hayko jonga mzinga kutotofuma ke wandu walukumani warenge mizinga ngwa jofuma takfini o wandu watakfini warenge mzinga ngwa jofuma super jihad kabati ngo za mizinga abasa wanoni joso pale na borenge nti atu bwa komori wadaza basi eke kwa jarenge nti wandu ngwa waza nti ubana si wanikanti huza wazaban wanisanga mineze tuni wazaba ekeka mjaju hama so pareni wa komoringa mjo tsatizi wono ngamziono garjoja komoringa jorengenti hatu amhambiyo bo mtukufu mwenye baraka bo mtukufu Dr. Sedabasi bo mtukufu am Dr. Amidou Kare ila bo mtukufu ni watukufu mlo yona nyimlo vanu kamjwara rengenti hatu fundi kombodo nangaliziza bawe ngawo sur terrain unangalizizo wandu watukufu wagulente sema la bayamba ngado de 2029 Beni on a 2016, on a 2018, il y a 2019, 2024, kabati mda tuka na kilia doma kodali de 2029. Izo nizo na kantani mwa biene libi ala busto na Abdul Wahabi, bena likombo na nyunyo tipia. Fati ukajala usoma uraisi walaza liele daba iloko kabati ya soma rogo ngeje kisi kartuzi jua. Shabanu rikamba nga bwandu walona hamuneti, walona fikira, wanatana singa sinizo. E play ya use sécurité, e paix, e stabilité. Oka waromre baindu wale. Wahunde machi warumie, wahunde msomo, wahunde malezi, wahunde hazi, wake mahkama, wake ledima, wake ulozi, wake tourisme, wake diplomatie, wake jeunesse et sport, wake culture, wake électricité. Zonti pe zonga de jour bandika rumati banumi utunda banumi utwali ambabi. Bazino ndo halim rato tukana shonode na makartushi yamsi ado vura na bange shazinu pia na razula jeru luziso marjaro mabiani banu watukufu. Izo ndizo rakazani mabiani. Abonge abonyi wandu wahe masahiri, Mwenyezi Mungu mbononi. Rimwambia ni yauka wanuanru shetani ya juhambi ya manadamu mwenza shonga mungu ya mangamiza wapua jini lende la kause mdu msholaze suraya mdu meado kamwara au likause mdu meze suraya mdu mshado kamwara au yende ya mpashi ya nakati asuma na mkabwa ba tuanza juwe yende msafara ya gutola la hafua kama izo zonti pia ezi ajali hizo andwa tini wa nervosite ya bude yuamba sihri tafriq siri mhaba abange ezi kalite zahe masahiri yawe onti pia ngayo Nyezi mgungo jo ya butulu beze nuko za hundwa komori walala wasiu hao zinu zintu nuko zilo bure zinde zedi wa zamando wandu wandisau harume ruqia baada isti'adha duhamba bismillah narqikum heletina lam yazungari mzungu wauni min kulli shay'in yadhikum haina ndongo wombi baika yao au tabuzimu ndio bismillah narqikum min kulli da'in yadhikum na haina wade mlo nuo ngari mzungu wauni bismillah narqi anfusana ngari jizungu min kulli bala'in haina zaama jaina tabuziri tabishao bismillah narqi anfusana heletina lam yazungari ngari zungu wa zero zahatu ni ntia hatu min kulli sharrin wa shqa'in yashqina bismillah narqi من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد ركم رمانتا مومي ركم رمانتا حسودا بسم الله نرقي من شر كل نفس أو سحر ساحر قال سنقوا هنا حين روح هاوما ساحر يفنيوان واليم أو عمل عامل هاوزي ونزي فنقوا ونرقوا فنيوان واليم بسم الله نرقي من شر كل نفس أو مكر ماكر أو مال نزي مكر زهاو أو كيد كائد ولشيء إنهم يكيدون كيد أو مكروا مكرا إذا مكر نزي ما بيسوه ويفنيو بسم الله نرقي أنفسنا من شر النفاثات هنا مدو مكتوه ميديا مدو هنا مدو كتوه فوزيا مدو banga bondro soma zero vuzia mru kamishia wandwa watu fishila jawashia telefona vuzili wacha ubas bismillah narqi min sharri haqidin idha haqada na wandu wenta hiqide kwa wale mru ila tia ila kijastaki ila dhabu ya rabo ila jao wandu ndunga tamdalika ina mru shulini haina neema basi watu kwa wenji wandu weka yao wandu wa masahir akabodoa na hewa ona hila ona hewa uchao balanda ya tona basi angabizwa na wandu بسم الله نرقي أنفسنا من شر حاسد إذا حسد نا حينا مرومن تحسد بسم الله نرقي من ساحر إذا سحر حينا ماليمو كتيا توفنا روا ماليزو بسم الله نرقي من شر عامل إذا عمل حينا مرو قوة وفنيا ما تعالى سيمنا روا نمنا جوزفا ومن شر ماكر إذا مكرنا حينا مرو تمكر الله يراعي بسم الله نرقي هلتنا لم يزمغ
ngari jizungu wao wallahu yura'ina mgungu jori bilia wallahu yakfina ngujori protege bismillah narqi wallahu yashfina hele tina la Mwenyezi Mungu ngari zungu wao na mgungu jori ba unono wallahu yafina mgungu jori bamvu bismillah narqina wallahu najina Mwenyezi Mungu jori taza wallahu yuqawina ngujori nikamvu bismillah narqina hele tina la Mwenyezi Mungu ngari jizungu wao wallahu yansuruna mgungu jori nusuru wallahu yasturuna Mwenyezi Mungu jori sitir bismillah narqina wallahu يقوينا والله ينجينا بسم الله نرقينا والله ينصرنا والله يسترنا بسم الله نرقينا والله يجبرنا والله يرزقنا من جور الرزقية يارينيكم بسم الله نرقينا والله يغثينا والله يجبرنا Mwenyezi Mungu jori protege yariniki haina za khairi yari higize namna wikao kabati mru joshinda yarirende nayi bismillahir raqina wallahu yu'nina wallahu yu'dina Mwenyezi Mungu jori zungu wa yari hifadhi rasiro wa naro riza yaro waluna muo yari hemu hafa bismillahir raqina wallahu ya'sumuna wallahu yahsunna Mwenyezi Mungu jotia protection yari hifadhi bismillahir raqina fsana hiletina la Mwenyezi Mungu mumbao wallahu yahfadhana na Mwenyezi Mungu jori hifadhi wallahu yahrusana Mwenyezi Mungu jori birilia wallahu yahmina na Mwenyezi Mungu jori protege iyo mengoni mweze dua abasanga alisomao dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngono wandu warengensi yatu watina ukari wanike ngono wandu wanjiyo muhazini wanzo wangamizwa na nyao ngono wandu wanjia ufanye basahiri wangamize sendola za wandu wangamizo wana wandu wamaniso wandu wanza nao wato wandu muhazini no ili warenge wo warenge malaho ya wandu warengeze arudhi za wandu wabeha masahiri wabeha ze husuda abungebo Mwenyezi Mungu ngojo kensi ya hatungi wa rumatabu ngabo wandu wanikwa maji abidiwa ya distribyo wa komori wayarenge ngwahuzao ubo Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu na jaalie wandu wakaubidiwa bulie maji haina mkomori ya hunde maji wanenge maji yanuo wayarenga wayahuzao hele tina la Mwenyezi Mungu na rijiprotege si wa komori ransi timambiani mengoni mweze dua ruqiyat shar'iyya besenga mjoisi satena eze استعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نرجع زكادوندار أعوذ بكلمات الله تامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل طوارق يترك إلا طارقا يترك بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامات ومن كل عين لم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم عافنا في بدننا مغنا ريبه ونو نور مزنغو زات اللهم عافنا في سمعنا ريدوك يا اللهم عافنا في بصرنا مغياري وناندرو هيا بعد ابو مدونغو سومو كوسومو زي ايا الحمد لله زي ايا زرقيه الشرعيه واوحينا الى موسى القيا زوك فاذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وتلا مكان يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وقال فرعون ائتوني بكل سحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر banum bala masahiri inna Allah sayubtiluhu Mwenyezi Mungu juu yangamiza inna Allah la yuslihu masjidun Allahu al-haqqa bi kalimati wa law kariha al-mujrimin wa alqima fiha min katalqaf ma sana inna ma sana qad yusahir wa la yuflihu as-sahir wa tu'ata gujola hasara haina mru fanyo mru masahiri yangamize mru hazi yarenge arudi ya mru yarengeze mali za mru yamenye dola ya mru yangamizo wana mru yarenge place ya mru hazini Mwenyezi Mungu gujo wangamiza yarejeze ezengo wazipua owenye uzifanya Ndiya zingareke mahala rusi wa as'alullah al-azim rabbul arshil azim an yashfi ya rejezeka don fukar bismillah 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 a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hadir yom Mwenyezi Mungu namlivendo fundi wangu Muhammad Yusuf mjini koni de kauni kayo handani ilambe 2000 ni wasulimi sur bismillah yubarik wa min kulli da'in yashfik haina bade ulo niyo mguna ibonesi wa min sharri hasidi kanga haina mru ya ufanya hasidi idha hasada wa sharri kulli da'ina hamru mwenza matumai bismillah yale jina lam Mwenyezi Mungu arqiq kanga muzunguo min kulli shay'in yudhik min hasidin rekahu suda ya mwenza usuda wa min kulli ayn Allah yashfika mguna ubonesi abunge ukazi Allahumma rabbi nas idhabul bas Mwenyezi Mungu wa wanadamu
mfomo wa wana idhhab albato wa haina mbadi haina rusu haina rugombi washfi wonesa anta shafi wede mwenye unika unono la shifaa'un kabati unono illa shifaa'uk ekati ndo wajanu shifaa'u la yughadiru saqa unono bokoko na usazan rusu haumba ngo toka yonsi ngabwe zedu waza uweha eze pamduki uzirejeze yazepuwa qatiluhum adhibuhum Allah wa yuhzihum wa yansurakum wa yashfi sudur qawmin mu'minin wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa yazidu adh-dhalimina illa khasara ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آية عجمية وعربي قل الذين آمنوا هدى وشفاء الذين يؤمنون في آذانهم أولئك ينادون من مكان بعيد أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن شجر ما يرشون ثم كل من كل ثمرات فاصل لكن سبل ربك دولا يخرج من بطونها شباب مختلف ألوانه فيه شعور يسف ذلك على تلك قوم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وينشي wako resistant avec usa ujaru aya hiyo wotwani sorindi ndango rombo kana balanga bondongo bal sheka mdugulo mnamo au mnatsoze namna ila husuda illati to sheka mduge na masahiru wandi sukaze namna hiyo لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية أتواني سورين دين ركان سيلي بابال من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون والله الخالق البر المصور له الأسماء الحسنى سبيل ما في السماء والأرض وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد ويكاد لا تكفر الذين يلقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وهو إلا ذكر للعالمين وانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد يابو هم جي بروتيجي وانرون تيبي أمرون ديسو تحصنا بذي العزة والجبروت وانسيس كارتو تسهل نبورتوكيا ريبروتيجي ميزي مغباس واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الدائم الذي لا سيري توكلي شام ميزي مغبكاياو كي هاي وكادوكا أبسان وانغو توندو زنغوزون تيبي اللهم قنا واصرف عنا عن الأذى إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى نعم المغيث ونعم المجير ونعم ونعم النصير تعصنا بالله الواحد الأحد اعتصمنا بالله الفرد الصمد وتوكلنا على الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم قنا واصرف عنا وعن أهلنا Mwenyezi Mungu protege urirehule refami rezemali roan roche roan roume roana rezefami zonti pia إنك على كل شيء قدير ويتشاز تحصلنا بالله الذي رفع السماء بالعمد غاريتا هاو اي بروتكسيون يا هم دو بيكاياو ها هزازن بينغو واتينا بوتو واتينا زين روزاو شيشيليا تحصلنا بالله الذي بسط الأرض على ماء فجم امرو يا رنجي أرض يا كسر ماما يا نيوغوها توكلنا على الله الذي خلق الخلق وحصاهم عددا ريتي توكلي شودو جوري بروتيجي ودو ريلي سودو رينو سيزون وبي استعنا بالله ريتسهم سادو سن مام يزم الذي رزق الخلق ولم ينس منهم أحدا ولي سو ندم ورزقي يوبيا يتولو زم ريتو كايونت تحصلنا بالله العلي العظيم غاري تهاوي بروتكسيون يا همكو puissant min sharri iblisa ne sharisha iblisa timwambia ni juzi omishanani mrati dorongowa omishanani mrati balemsi bauda do imagine na wo mndu yatiba kihaku mrati bale majurnali mndu nabezea fanyiza ngo za mshanani yabezea roho ekawona mndu abakomshanani haku roho ababo ekangu baki haku bala emazetwani yomshanani ya isanga yo alezida ene mrola wakati wo kama dhar إبليس وجنوده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل مولد أو مسر ومن شر ما يظهر بالليل ونتازن ما نشاري شابنوها نشاتاتا ومن شر ما يظهر بالليل ngabo aina siungu terema aina siungu tukajao yaude mazetwani ne majini ne zeno kwa biziko benwa emasihu wa yumkinu bil nahar ya roho emitana wa min shari ma yadhharu bin nahar ngabo ziko benwa emitana wa yumkinu bil layli zitata emasihu wa min shari ma yunazzilu minas sama ngabo ziko ngo binguni mradungo ushangaziyo wa min shari ma ya'ruju fi zisiha wa min shari ma dhara fil ard ngabo ikayongi zizo ibane jumati wa min shari ma yakhruju minha ngabo ziruhabo ibane jumati wa min shari ما يعرج فيه ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منه ومن شر فتنة الليل والنهار ريش شاري شاهل فتنة اليوم مسيح نزل قوم أتوان مسيح وانرو مسوانا وانرو بايزينا ونزين وكانوا مليليا وانرو زكاوسا ومن شر تارك الليل والنهار إلا تارك نتراق بخير يا رحمن تحصلنا بالله العلي العظيم من شر الأشرار هم يزيم غوري بروتيج وي بيسان هشاري شاهو وين زاميومي وشر الأخطار نو زهزن وزهطار وشر الأمراض نشار شاهو زنبادي وشر الحساد نشار شاهو وين زهو سودا وشر كل ذي شر لا نطيقه نحينا شر وكوكار لو شندو استحميلية
kana ushindo resiste wa min sharri iblisa wa junudi ne shari shetani ne majeshi ya hai wa min sharri kulli dabbatin hayna shari shamba yundika ya inyama shilo antakhdi bi nafsi inna rabbi ala siratin mustaqim ewe usoni mwa Mwenyezi Mungu sisi rinyo kwa karisi wa walimu karisa wa kadha amanna billahi al-aliyyil azim ri amini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala puissant mwenza zenu zonti وحده وكفرت الجبت والطاغوت غير كفروا وانواي وافanya zangu zinu watasamna bila wati lutqa lam fi su'amalha wallahu samiun alim Mwenyezi Mungu rishidio ngojuo hasbunallahu wa kafa wanda ula msimanyo de upanga hasbunallahu si se uribiriyo Mwenyezi Mungu wakafa ngojuo ritosha yom himo mdudore jezayi hasbuna rabbul ibad ujoribirilia de mfaume wa waruma hasibuna al-khaliq al-makhluq de yaumba eziumbe hasibuna ar-raziq al-marzuq ujori protéger de uruzuki wandu de mwinyi unika o wandu wanikiwao hasibuna alladhi bi yadi malakut wa huwa yut'am wa la yut'am wa huwa yat'am wa la yut'am yedo uliso shaka tulisiwa wa huwa yaghithu wa la yeye ngu iridio wangu yeba china izuzo pia kabati mnikomba hiru kabati msaidio wa wejiru wa la ijaru yedo bidio kabati hasibuna Allah wa la ijaru alayhi hasibuna Allah عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم بعد يابو garendao harume duwa wikayao de ya ufungu wa haina masahiri ne ya uranga anyeze husuda wandu ambana mdofanya babiza ngo za anyu hasire zinji ba haina wandu akujibi wabotoke majalu wote kanda kufinyo manyesha bale muoni ujwa kabala ujwa bale ilati hai bale karta jibu ewe shawi wene namna pale hakat aina shughuli indema na ko shughuli mtu nata wandu ujojibu nao mkenti mle mfanye japo kabwando kwa isa wali wakurata kwa tuka urabia wene tibe ya ole kentibe ke jakadia bobinya kwa ti problem parce que tibe ya bobinya kwa jaila pia aina mradi todo nzima fikiro ulime gojo tete mwa ito yatibala karta baba wa bibi harusi na mtata bibi harusi wambi ukana majaba jaba ka jatente mwa sha kauli hata ukura wani soja shungulia uende madaba ha mjandana je uende ngo yandrafa wadwa ndo komdu kwa wala dikaru mashuri kairimke wa ili mlemjibi wo mtehe ranu dali kawandu shihi wajabala aina mdu wajora nganyize shughuli wala wahibize telefoni wala wahibi wanazipini wala wadangu seze baso wala wabalo wanapia ngofikiri wanango wabaholi kodi wala ni mdu aida awe kapanga wazwa filmi wabalilo ndo rumo shughuli wala wali wabali ndo wajazo magarini na balo wajao kwa nakaunda ndo hala izo pia stobia izo bayo ikana wandu yeikana wandu ntwabili ngena ngemwadi ntwabili wala ndangu hayi ntwabili wala wamana wala ndo bado la ende isamba salam tak amunge abo inde duwa ngari jarite ruqiyatu shar'iyya boji abo muishiye edwa inu yo injimbabisha kairi muishilie haina mndu ko hapuliwa bainge shikomo rimro adorejeze namna ino ke ucho hawo mbedi wa inu Mwenyezi Mungu jo kubali ngani abo kwezo tukufu Allahumma lakal hamdu inde duwa yamba aqwa du'a li harq wa fuk as-sihri inde yaubisa na yaufungua masahiri وابطال اللمس والعين na butulu mndu ya zingara ho mndu ya remazizo ni sekondi nirengeze voilà anzo combien de minutes 5 voilà bismillah kamziani Bruce Lee enda ujao Mwenyezi Mungu ngojo utukuza yari tukuze yari hauliye ajaliye rirenti izo Mungu yatora dinizo ridunge izo yalora dinizo anza rabbil alamin ana rombele edu wa Bruce Lee ba hakika wemna jana watwani Mwenyezi Mungu ya mdunzenzi ya njema yari tukuze sonti pia yari taze na masu reya benu hare ya tata aya ngaradisa katilanje ni mtinene ruqia ujokana ikotoringo jotia ya kenti mbabanu wa tartibu اللهم لك الحمد كله دقة وجلة علانيته وسره اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتفردت بالعظمة والجبروت ملكت فكخرت وخلقت لا تغيب فأمرت لا تحول ولا تزول ولا تغيب ولا تفوت قائما بنفسك سبحانك أنت الواحد الأحد العظيم في جلاله وقدس الكبير المتعال بأحواله جنه وإنس الكبير المتعال العالم بكل حال سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء الصالحين والملائكة المقربين
اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اللهم أنت أكبر كبيرا. اللهم أنت أكبر كبيرا. اللهم أنت أكبر كبيرا. اللهم لك الحمد كثيرا. اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا. اللهم أنت العالم بكل حال. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب. اللهم أحصي السحرة أعوانهم عددا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب. اللهم أحصي السحرة أعوانهم عددا. اللهم منزل الكتاب ewe mwenye usisi Qur'an wa mujiri ashabi ubitoze maingu na nezenyo na izo ntipia hazima al-ahzab wode mwenye ushinda haina grupu re kama jini re kama zetwani re kama sere kama saira ina ndongo shadida al-iqab wode mwenye upinise sari'a al-hisab wode mwenye hukumu wa roho upesi. Allahumma ahsi sihrata wa awanuhum adada. Mwenyezi Mungu na angamize o walimu no wasaidia ontipia. Allahumma ahsi sihrata wa awanuhum adada. Allahumma waqtuluhum bada. Mwenyezi Mungu na waangamize na wafishe pia وتوزروا. اللهم ولا تغادر منهم أحد أو تسازي تمزيما. اللهم قتلوا السحرة وعوانهم أجمعين. يزمكنا روتي وانروا فنيما سهير ويبوا ويهميليا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر يزمكنا وزباديا وانغميزي من شر. اللهم إنا نعوذ بك من أسحارهم وانقدم يزمكنا وريتاسي نما سهيريا هاو نيزو وزفونغا هاو نزبارتو وزيفانيا يا قوي يا متين أو من زنفوهم. اللهم إنا نعوذ بك من أسحارهم وانقذهم وربطهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد. يزمغو واسيسي زاهو وانرفاني مساهيري waangamizo wa Komori wa wadhulumu warengeze mali warenge omwenje warenge maji wanjomole adwani wahibie wanjiomo telekom. Mwenyezi Mungu na waangamize na wafanye masahiri warende wa Komori makawakibu. Allahumma anzilu alaihim ba'saka shadid wasisize mbade mbina mataha eni mruya eshele. Allahumma anzilu alaihim ba'saka shadid. Allahumma anzilu alaihim ba'saka shadid alladhi la yuraddu ele tahawjo wasisiza lo. Mwenyezi Mungu yatirejeze watiwa benafasi wala yusaddu kama tujoshinda yalipuse wala yuqdaru ala dafi ahada watika ujoshinda yastamile zenogo wanadamu wanwarirenda ozo. Allahumma ahliku aqwahum. Mwenyezi Mungu narote emfaume wa hao ne mwalimu wao walimu wao dumwedaone. Allahumma ahliku ahtahum. Allahumma ahliku amkaram wangamize wa heze makri wa akbarahum nemhuwa hao. Allahumma ahliku مؤدهاهم وأخفاهم روابين ورواتتا. اللهم أهلك أعمالهم بالسحرة. Mwenyezi Mungu na butule zangu wazire ndao za masahir washaddahum niwamfu wahao waqwahum nemu wahao wa sihran harumai masahiri haina mhu no walimu wa Mwenyezi Mungu na angamizi. Allahumma ahliku kulla jabbarin anid. Mwenyezi Mungu na angamizi haina mruji redo na nafasi ya angamizi wandu na utibari naye ito ndio kudira Mwenyezi Mungu. Allahumma ahliku kulla jabbarin anid. Allahumma ahliku kulla jabbarin anid shaytanun mutakabbirun marid. Wachirendao ya ukakwa na uroho hasha wabaki watu ndangamiza wandu. Allahumma اقتلهم بددا فإنهم لا يعجزون. وانغاميزه utisazata mzima bako atuhisi. Allahumma alayka him yazimgwe urijuli ndazi bikulli malak sahirin haina mrumetirize mwalimu minal janni rekajini bisahri almustamir tasallat ikayanga ndio yapula ndio dorenda wandu rumbi na torture wandu na uangamiza wandu. Allahumma inna naj'aluka fi him yazimgwe urijuli ndazi ngari nikao uangamize wanaudi kamish uritaze ne charsha hao bo Mwenyezi Mungu. Allahumma kfina bima shita wa kaifa shita uri protege uritaze he kudra anezemvuza wanza uritaze no wenza shonga wao. Allahumma ahliku man tasallatu bi sihr ala ibadik adada. Mwenyezi Mungu nangamizo wandu wanika emasahiri neze faso nezemvuza ushinda wangamize wandu. Allahumma ahliku man tasallatu bi sihr ala ibadik adada oti pia nombre hao pia banga bwa kopula wenji. Allahumma waqtulhum badada wala tughadiru minhum ahada wangamize oti pia utisazata mzima fa innahum la yujizuna kwa tu hisi kama ngo. Allahumma ahliku ahlaku adin wa thamud wangamize hamadi namna wangamize adi na thamud. اللهم اجعل عليهم سافلهم قوم لوط وانغمز همدي من وانغمز قوم لوط. اللهم ارجمهم حجارة. اللهم ارجمهم بحجارة. اللهم ارجمهم بحجارة وبورزي سماوي وتماسي بسجيل ممدود مسموم عند ربك عندك من الشيطان غير بعيد. وانغمز واسمو ودanganye wati
resiste hata Allahumma arsil alayhim rihan sarsar wabeshe sikuloni na upepo watambaze waeuse wakama dezenti wikaya wajiri eze faidanat aweze eze sikuloni eze oragan Allahumma ahlikhum bitaghiya Allahumma wala taj'al minhum baqiya wangamize rishofu hao wala utisazata mzima Allahumma sallit alayhim jundan min jundik wabeshe majeshi harumwe majeshi hao Mwenyezi Mungu wa malaikatan min andika na malaika وجولا ونوسون مهودوا وانغامز اللهم انزل عليهم رجزك اليم wasisize eze adhabu zao Mwenyezi Mungu adhabaka shadidu nziro zi adhabu nziro watojo shindo stahamidi wandu wapulia wandu masahiri watowe wandu watiwasilishe wandu wafishe wandu manga warengeze arudi za wandu warengeze mali zao wakomori wakomori bure wawadhulumu eze arudi za hao wawadhulumu haina rogo wanjio watambishe Mwenyezi Mungu warudi wapulia wandu masahiri na mazetwani na majini Allahumma sallitu alayhim jundan min jundik wa malaikatun min andika yusawimunahum su'al adhab wendewa wado watongeza wenshi adhabu boko kwa na nafasi ya ufikiria mduge wende watambishe mraji yaduribuna wujuhahum waranganya rubu zinso sawa adbarahum no mulingoni hao wa adhaqahum adhab al-kharik wabise watemro Allahumma anzil alayhim rijzan min as-samai Mwenyezi Mungu na wasisize adhabu yao ngojwa ndiso ngoni watbaqa alaihim qaum fir'aun min al-ma'i warot hamadi namna fir'aun yangamizwa ne maji Allahumma arsil alaihim anjaman taqim wasisize rasijo wangamiza washaban harika zijo wabisa yora wasawai kan jaradu qatilan zijo damu damera zijo wadanganya Allahumma anzil alaihim basaka shadid Mwenyezi Mungu na wasisize adhabu nziro Allahumma zilzalahum zilzan shadida Mwenyezi Mungu na waninidise watikenti webande jumanti wadohiseze tremblement waktubu lahum wal'anahum la'nan kabira wal'ani la'anu bukutwanza utowaona Allahumma qutlu min as-sihr Mwenyezi Mungu na warote emasahiri hao watoga na haina mruko hatumbu mpaka wabaga na ufanya wadi wakana al-ayati kanida ezen wazaka yusu alama ziwaone se adhabu ni souffrance wa joyesh Allahumma ja'al an-nujum alayhim rujum ezenora nezen wazike hamagezi wadanganya use wasakum lahum ta'wati simba ladha yambano wasqim hamima waroti hamajamro na uvundo haruma ekengo alomba hindo ngwano maji wahisi ukawo yunuma jamro na uvundo ya jo wabisa Allahumma alqi fi qulubihim ar-ra'b watiye hararana bwade zaroko na palpitation wandu wafanye masahiri warihibia waridhulumiyo warangamiza wanongeze haki zao wafazahum watiye uharana na indini inu undwa dingoni wafazam wahula bainahum wa baina ma yashtahuna haina rogo wajukaona bezonizo wadoziriano ta Allahumma qatilhum taqtila Mwenyezi Mungu na warote ya wangamize ya warehitwa waharrikum tahriqa Mwenyezi Mungu ya wabise mbiso wamvu Allahumma subbi min fawqi ru'usihim alhamim wa hulele kama wabisa hamajamru Allahumma wasahrum bima fil arham wadh-dhuhur wal aid wal urj wangamize romarumbone harumweze eze zahau matawi hao nezi hawaziza hao nezimba za hao watemro wabise Allahumma harikum binarin tahtihim baghtatan fatabhatu watemro wikayao kwa joro hisi amangu rohorao la yastatuuna radakwa na ushindo rejeza adhabu bo Mwenyezi Mungu wafanye zangu zimu na mdo hamba amina banga muona wandu uliyo wandu wanu ne wandu wa hezefani no wandu wa wanzani wapuli wandu masahiri yanu Allahumma alaykum binarin ta'tihim baghtatan fatabhatuhum la yastati'una raddaha an wujuhihim wa ajsadihim waj'alhum hasidan khamidin Allahumma sabba alayhim al'adab sabba Mwenyezi Mungu na wasisizi adhabu mjuma adhabu Allahumma la tubqi minhum ahad utisaza mzima wangamize pia maadui yanu warihibia waridhulumiyo ne masahiri wayafanya Mwenyezi Mungu na wangamize wote pia Allahumma kullahum bil mursal wa danganye وتابع سيدنا نمنا جوكا وجعل كحشيهم معتاد اللهم اجعل في اعناقهم وايديهم وارجلهم من السلاسل وكهما وتسيلسي وكيكوا شيلوا بوجي وكهما وانروا فungwe kianda bunge wajili yao اللهم عليك بمن ادبر واستكبر وانروا تراو وكبريو وري hisi wa mati hindu wa abasa lilhaq wararie haki ya hatu wa basara wa hasada wa qada wa rabat wenda wafanyao masahiri wayafunga wao wayatihao Allahumma wasilihim saqar wa wasilisha mumdu wa jahannama wahi wandu watuka uswadi no wandu watuka utwaze swadaka amadi namna ya haba ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun tu'amil miskin wandu watuka uswadi no wandu watuka usaidie maskini wavulisa mumdu wa jahannam waqtu anhum asbab alhayat wangamizize ezirongo za utongeza wa nshindo hu dunia no wandu wangamiza wandu wamenyeze dola wamenyeze emele wandu wa mdume na mdumshi hawo wana haute fitna hau wafanywe masahili no waranganyiza Mwenyezi Mungu na wangamize waqata anhum asbab alhayat wa anzilhum min sayasihim wa akhrijhum min khusunihim wa buyutihim
remalaho ya hao adillatun watowe wabungufu swakhirina watit Allahumma kasru mulukahum wangamizize ishila sheo no ufaume walunu aqsiduhura wangamize baniko ya hao washaukatun haina ndo waluna mvinizo wa aqtilu aslihatahum waranganyizize eze silaha zao wama yastakhdimun nizo bikadizo azirumi yao min asharihim sama ni leo tikaruma ruqiya ti somo hakuata digital inuli lemewa اللهم وكسر ملوكهم واقصر ظهورهم وكسر شوكتهم واعطل أسلحتهم وما يستخدمون في أسحارهم ضد المسلمين نزوا زرومياو أو سنمو ما يسلامون وكمور اللهم أبطل أسحارهم نزم غنا بطل مساهير هاينا مساهير يفانيوا أينما كانت هاينما هذا وكيف ما كانت نهاينا بحنوكا ياو يفانيوا يفانيوا hali yafanywa nyumeni yafanywa nguna ya butulu yafanywa barini yafanywa boju yafanywa binguni yafanywa malahoni yafanywa mishanani فخر اللهم هلتنا لم يزمكم بسم الله اللهم وكسر ملوكهم واقصهم ظهورهم وكسر شوكتهم وعنتل أسلحتهم inde ilo muhimu inungi muhimu yenu hauka haina mndu wa Kongo hisi ukarumi ilo masahiri nge video ya chikonsantre ya dombe duwain Allahumma hewa bo Mwenyezi Mungu abtilu asharahum ranganye masahiri yao wanduan aina makanat haina mahala yafanyiwa wa kaifa ma kanat ni haina namna yafanyiwa Allahumma alayka bil yahudi wan nasara he Mwenyezi Mungu yengo juo o jufu ne makretien wa man shayahu wa awanahum bi sihri ya qawiyamatin haina sihir wa yafanya no idi warina de namne bismillah yeletina la Mwenyezi Mungu hai uzijuana wanungu bese mwalimu ba bismillah yeletina la Mwenyezi Mungu yubitul kulla sihrin lowranganya haina masahiri ila shikomo ni mrago balemba kurushaza wemba shatika natoe masahiri ngana panya shida ibata alanga ndo arike bazarike za hanyo ila sira mnambuka ndo bakana mbaliyo balamba kofia masahiri ha mndufanya ruqiya hauombe Mwenyezi Mungu haina mahali sihiri yafanyiyo rekanga wetijira kushaka bale mna kofia ahe ndo amnikele tina inoparo inuka ida zira zibisi wanu warenga mafu warenge nyile warenge damu warenge abonge edwa inuka zomdorejeza haku بسم الله يبطل كل سحر هلتنا لم يزمو لو رانغانيا هينا سحر بسم الله يبطل كل سحر معقول هلتنا لم يزمو نلي رانغانيا هينا سحر وكم روها دي بس هي تم روكوان دي سوسومايو قبون روكوتو اندي سا مين باغي واوما او اندي سو كيف ساندي سو في بطنها يزمو نتوتو اندي سا مانغوان زو اندي سو رابيها بسم الله هلتنا لم يزمو يبطل كل سحر مشروب يو رانغانيا هينا مسحر يانولو uno chai bihanyi wa uno aina bahin ruhana bismillah abtul kull sihrin elezina lam yazim Allahumma abtul kull sihrin ma'kul mashrub yazim guna butulu na ranganye swam ndungu rabiho swango ndo diare bismillah Allahumma abtul kull sihrin ma'qud urekamba hindu yakmu bismillah abtul kull sihrin marshush inumba hindu ya lozi wa hama chenda rozi mahalaka izo zifanyo bishiyo nini mkababa bismillah elezina lam yazim abtul kull sihrin madfun aina masahiri yatiwa Mwenyezi Mungu ya butulu ranzelo hunu bese kadonzima de na ona sihri madfunu yada yatiwa ba no msiru
mndu bora soma hata yamba kuna uda wabantu ngari utrawo mndu ngari hubisao yakaubadi ya wandu wende watimbe bahanu riunde embanu yabonga bamayinu kata ntujwa ida taitilo aje bismillah anu ngabo ikobalwani nziwa ngabo ibalwao ni sinyama ngabo ibalwao ni majini wende hata wende wavuri so bahanu bismillah heletina la Mwenyezi Mungu ebutulu kulla sihrin madfun tahta al-atab yubutulu haina sihri bako yitwara kanyo tsirma godo Allahumma abtir kulla sihr madfun fi al-qubur nguna butulu haina masahiriyatiha haruma makaburi Allahumma abtir kulla sihrin fi qabr Mwenyezi Mungu butulu haina masahiriyatiha haruma makaburi Allahumma abtir kulla sihrin fi mayitin fi qabr ngabo wandu bako kengwanze sihiriti paro jomenyo wa wita haruma mfu hawa ita kaburini idimrati paro joito wa itoba kibala to solite mwanadamu wala hata Allahumma abtir kulla sihrin fi atun aw bukhur side haina bukhuri side haina marashi mdia tamani wa yarenge banga boziko ufanywa rongo zibutuli wange mruhanikiwa na mtahadhari Allahumma abtul kull sihrin bidamin katabu ngawa kore ngadamu yanzi wa damu ya regle nazila abange mnguna imenye yomengo ni mwema sahiri yako usibwa ku ekemranya dia msohafu hau hauraria hau hanzi hezi harufu namna nzao hau majadwali hau hafanya namna ya ndungu namna hiyo Allahumma heletina Mwenyezi Mungu abtul kull sihrin biharfin au arqamin au jadwalin katabu rekayanzi wa hashifru hau yanzi wa hamadina hau yanzi wa hawana harufu wana letro Mwenyezi Mungu nazibutulu bismillah Allahumma abtul kull sihrin min shamsi al-ma'arif katabuhu wa naqaluhu kabanti hao kabakangalo mwezi wala wangalile jua wala wangale zenyora bismillah abtul kull sihri al-kawakib wan nujum wangaliao masihu nyora mwezi ngo forma hidina hizo tipia ngewafanye matola simu yao Allahumma abtul kull ashari al-yahud nguna butule masahiri yafanywa wao ni majif Allahumma abtul kull ashari an-nasara wal budiyin yafanywa wao ni makretiye nema udi wanwa ونحمد وحيدي والهندوس إنك أنت القوي العزيز اللهم أبطل كل سحر في كنيستنا قدو ونبطلو مساهير وكاو يفانيو هاروما إزي الإغليزي ويفونغو اللهم أبطل كل سحر سورة صنعو غواكوني kwa foto na wala lilali tilwa mna dese audi fanywa masahiri shangeli tungo kondani dido neze ngo zilo bala hamandu wajawa wanti wifi au hati kamera kashe idungo utunda ebeshe mwalimu zano go Allahumma abtul kull sahrin fi tamathili sana'u Mwenyezi Mungu abutulu masahiri bakayo yatilwa haruma statue mengoni mwezeno go boko zoulata zenema de kemdu hatia masinamu harum aruma umalahuni Allahumma abtul kull sahrin fi tamathil babi wa dababis ngaboitwa haruma wanama kulabu sana'u ngaboitwa haruma wanama zisina wanarugo namna hiyo mdu hadurumia oitwani na bala ilandugo yafanyiwa na hamasahiri na ukawaswali tondo na rogo ezembere mdugo ziona zo haina mbere mduka titoitia Allahumma abtul kull sahrin fi tamathil dafanu nguna butulu haina masahiri wikayao yafanyiwa haruma statue irudiji Allahumma abtul kull sahrin fi khaytin aqadu ayi nguna butulu haina masahiri yafungwa haruma mbangu mrakova ngamishia uka mkababa yo ngena mikanda na bababa asiri boko ya tulo izindu hizo ya dozungu ile anizo mafune zenye ile na ida amuna hizo nezi harufu Allahumma abtul kull sihrin fi khuyuti aqadu Allahumma abtul kull sihrin maqud marbut nguna butulu haina siri bukaya uifungwa ile mbezi wa bahanu Allahumma abtul kull sihrin min ajzai alhayawanat ngabo wangu wao itwashambe hau mdu hau mbahindu watimbi bahanu waitia Allahumma abtul kull sihrin fi sha'rin Mwenyezi Mungu butulu haina masahiri afanywa harumanyi ile aqadu zafungwa na mbahindu Allahumma abtul kull sihrin athar almasuhur sana'u haina mnahindu wastatuhum mnahindu hali namna ila wanrua mfanya waipanga waifanya sihiri no iliti jomenye haiti jo duzuha idale mana ndo kurenge zinji wazitambaza wazita haruma mndo maji ende ya tensemu Allahumma abtul kull sihrin min malabis almas'ur Mwenyezi Mungu butulu haina masahiri boko yafanywa haruma nguo boko ivalwa mbatulu balango za wando ida bango de yaone mali mukadhato mbaindu kadha izo timu ngoni mweze dalilu za ukai kama mndu wanzo yafanya ilaji namna ya ukamru yasaidie mndu yasihira mndu lona wadi Allahumma abtul kull sihrin bidamin katabu gabarangao damu ya nifasi ya usuregle au ya mndu ya zaya hau ya regle ya hidi mndu ya duanzi ili yafanye masahiri Allahumma abtul kull sihrin bidammi imra'atin sana'u gabarengo damu ya mrumshe na nyile na zinazila na mafu watanganya alafu hizo mengo ni mweze ngo boko na jisi na tabu plus mndunge mchafu plus mndungu waswi ngabo wakona mabale masahiri ngakiriu Allahumma abtilu kull sihrin bidhahabin au fiddatin au nahasin au zabakin sana'u mnduna tahadari haina mbere mnduna titsoni renga haina mbahindu na mdo na wandu walola na wanu kaone kwa maana mshahani kaja unaotoka ikaanza utirenge mbere utirenge kamiba ngabo wandu waangamizwe namna hiyo Allahumma abtul kull sihrin bi zabaqin istajlibuhu
mina shaitani ngabo masahiri bukaya yandugo boko wazirenge na shetani awazi mana na shetani Allahumma abtil sihri al-arwah Mwenyezi Mungu abutulu ze sihri bukaya ngisifanya wanduwa ngao harmwezi roho za wanadamu Allahumma abtil sihru qalb al-qul Mwenyezi Mungu abutule sihiri za utoa nduze roho neza ukausa wandu wengwe hata utonda bayi nani kendobi kanabeshe ndobi anafanya ndobi monogram na balanga wanwana na izo ntipia Allahumma abtil Mwenyezi Mungu naranganye كل سحر التفريق هينا مساهيري يوفاركشان دول الأزواج اللهم أبطل سحر الجنون ميزي مغونا دانغاني مساهيري يوجوسا مرومو اللهم أبطل سحر الطلاق ميزي مغونا رانغاني wanrubako watungo ufanyilu abala njaka ujontudu atatambaje yala masahiri yaka utambaze ndola ilabala umdare ndo akawakim Allahumma abtil kull sihr at-talaq wal firqat wal baghdha Allahumma abtil sihr al baghdha mيزي مغونا butul masahiri ya utoleza mrutungu na ndugu za mafisi Allahumma waj'al Mwenyezi Mungu jalia fi kulli sihri talaqi haina mriyafanya masahiri ya utambazando la ziyadatan fil mahabba Mwenyezi Mungu na jalie ikauhe ikena mahaba Mwenyezi Mungu na jalie o wandu wa dhulumu wandu wafanye wandu masahiri Mwenyezi Mungu na warejezeyo ya wangamize daeno wana no wandu ume no wandu shahao o wandu wikayao ngwaone malaho ya hao wabujuha wende wapudia wandu masahili no wa nshindo Mwenyezi Mungu na jandi haina mrudo na muhima ya wanza o Mwenyezi Mungu na mrejezezo na wabasa eurona ikutori natie banga mtuyo zerukia to sharia eujokangu hisimbano gongu jonabia eujokange na suala apre omusizoni ya jaishilie ngamjolo risami hibawa nizindizo rajo hanza jerido mwelezani akazindizo rasoma razinu rezaho ustaarabu shabanu holiho de madara uneza ngo ziliyo ngari jundanga rongo wao auka nyinyi kabati ya uliliwe mwanahe yafe atwaru masashe ya kerati abangekanyika mtu hisibo wandoji wa uliliwa si wahanjume ngari hisiyo inde manari rongo wao hautungu inde manari lapizao kariti kiasi yanti yamba jumhuriyatul qamar al-ittihadiyya al-islamiyya ramba sima islamu 100% mtu ya jarenge mwana wa mwana nyo islamu wale ya muwe ya mtaru masashe yatia uvurizize ebala awiyende ya mtezuma na umtortuire indeni na mkerati ba hizo tingoza kukanamri achibana jarongo hambabi badeke mduka tvs shabanu sisi haina mri asoma wala wahuluze costume wala wahulu ze telefoni sisi rihule zio jerido soma banuru jerido melesa ntujwa zintujo zula zirende na banizini zo twangamiza mreba bizakilo ezio zino shazino likanza jersaidiane bwatokofu yabwema na ndoni zo ngamanzo risomese abwema na ranzo risomese elilawo ujinga sha atanduka ujando mbia wandu namdofanya jao na wandu ulo wao kamjosiane le nawa neno wandu wao wandu hifa no hibio wandu ala kulli hali ngamumshukuru ninyo tipia ezedu wazahanyu na mnobele zedu wa Mwenyezi Mungu ani protéger da minani baba anu ti propose wa mna reality haraya ti propose wa aposto ti haraya ngwaju hamba kabati ulo na janami kabati ulo na janami ewo makana janai negotiateur mimi kabati ulo na janami abonge ekewa libi mruambe ngujandre hiswa yetinogo wao walo ya boda ona wao waonao ngejuice wao ulanao wao hawao ngejuice abonge ujokanza yaone ndebuge na hajana ndebulo na hajana ngamzijua onro ya ukabane sirikaliti usubu wa komoro akuka sirikali lejeshi pia ni mndu ya tawe ya tojula mahada aliyo timwambia ni lelo ukalelo takfine biro hibalo aindika uwefuilo leo shadaburitona wanro umekomori daburitona wanro umekomori abonge ni wanasho hangu ni wazaza hangu ni wanama wanzani tina parti ya siasa shekeze parti za siasa kwa twanza wasovo wa komori ngamjotende rendera kombo wensi hatu baminsi na shulu stamili hata 2029 tisanga tilemewa lelo kabo mwanama yanifanyia plaisir mwanama mitamihuli na banuka bo mwanama wa mitamihuli wandisonambia zo kabo fakhari kuranti bawa wakabo pia wajuha watende baba nukabatienda soma uka president wa kwaja ukaza uso Muhammad au waso Muhammad au waso Rahana au waso Rahana wandu wao samba banu pour l'instant gelazimu yori wane nao sheka kabati ulona hajaneti bainga jo tswa henti atrende reisov e mwanama woti jo habata si wode mdia njo so kwa lelo hanere mna video boko ti jibiwa ti denge mbabi hauka oimze wa hangu manzani wangu miongoni mweze plaisir nifanyia azonda bona tuparo mmona bahanu yenda ya kanti ya domea e mwanashe wangu juzi hareje masio Mwenyezi Mungu jomhifadhi na doktora Mwenyezi Mungu anajalia hizo ya soma zimfai nyoti pia ngamjwa wazitwabia za Mwenyezi Mungu jomprotege ya mtazene maadu ya tedaka jo emalaba no wenza shonga wale yabo abonge tifanywa plaisir nule loni mwanama
Mwenyezi Mungu atomhifadhi ambarikishe mwanama wa sheo ya zalani wandu watukufu na Al-Haddad atoju habotasi hendeha nerea esheidaya shemashinu sifurahi ndondo tijibiwa tamba Mwenyezi Mungu namlibe roho duniani na akhira. Une seconde ni monesen ngamjoni samihi atikanzana angali ni jibeshe hon wede mna idaya mwanama mtukufu timshukuria baho juha botrasin so pari sa na video hoi wa 30 secondes shanto furahi mbabi juzi timone sanema foto ya hao wanima kendo ndo wanizai shangar jo wana na hum duniani haraka bi idnillah jeru wana nena bebo ni tena sheka Mwenyezi Mungu katutaha mimi ntina ule jeza hokani daze no ilinje na ono wanizai abombe seka o walokomori hao o walo hunu karja juhale dara rengenti ya hatu abombe seti ubiwa jona na no wanizaya mbeboni baada de maha ya biraenu waide mwana manga mmonao Ustadh Fakhruddin amine mzevano utsombaze Fatiha ubeze uje haraka mwenzi enu bangena hamunawe tijabu baba na hamune mwana wala di mwana ma si upara na hata salamu Ustadh Fakhruddin amine mzevano utsombaze Fatiha ubeze uje haraka mwenzi enu bangena hamunawe tijabu baba na hamune mwana wala di mwana ma si upara na hata Mwenyezi Mungu jo utukuza bo mtukufu na tuona mzee wa hangu jau mwana roma sema jeli sisha grand plaisir Mwenyezi Mungu na jalie ya ulibe ndo ya hunike umuri mle daono wa baba hatu na watata hatu wonti pia arjo wana ana bakuja kana indusha uri somesa urilele kujarile la wamezi kujarile la natwabi ambi bango ishiole kulo shari la tutwa shioni la tutwa likoli lende likantie mnahiri jeleveke lende la kenti lidamba meme babange kaja babange kaja atuka utashioni salamtak amonge abonari inji haruma ezeduma garandisa we duma ya hambavi mwenena mnajoji hisi ngeri tie duma ni lonamba hindumbi mteze kutwere mrea kenti ya tikopani watupi hao itika mangu walotaho yatupi hao mesangu wanzo yala lenaza shantu jole bujuka ujuhanje pani yabasa mrea kenti haruma tartibu ya ishilie ruqia ya malu Mwenyezi Mungu ya jalie ya toa namba hindumbi iloma la honi nozungoni voilà bismillah wa ala barakatillah sainu inde ya mandoriti yao ya ubisa wanunga bumwa nama yani reatiriko zandiwa salamtaka sekondu yafanye business Antoine le foto wana ero ka salamtaka taweza bana zihuze kamjo zihula ha bismillah ama garandisa we duma watukufu abonga mwitiyo ngamanzo ishange hula voilà sayo bismillah wa ala barakatillah runa kenti mbabanu wa tartibu ujokangu hisi ndongo amina ya rabbal alamin hason singarjo dunga na sontia almadia bo Yusuf Samiri we mwana chama mtukufu wa hejua keze partizan kwa jafanyisha lazimu daoni watukufu waloba no mwana mshohangu warda no wananyanyi wonti pia ngamjo kubalire ndera rengenti yacu kerisariele wa ukakabati opposition komori watsawa wadunge maelene ze maulida neziko kwa tede warententi hatu bahata bo batojeshi raisi ngemade emdumshahe ngemade emwana emdima ngemade emdima hasampanyiha emdima ngwanjo ulawa ne majeshi bahengwa njo yawe enti ila labo enti kabati procureur wa mahakama kabati nongo za usezi senongo ila mbamba depana jiwala rengo ulo bala kaba nuna zentuna kaza anuka miharuma recensement la ndini za mwiso na mnabie bwato kufungera ndise ruqia enganyi preke kwa jaju hari juere ndera rengenti ya hatu baminga mipreni ke fidia ya wahanyu nenti ya hatu shekanga mjosi hawaloko mwengu wa johucha na nyiri dunga ndera rengenti ya hatu enganyi pre tisijua manama ka mndu wale noni mashujana marehemu mzee Isa ikayao hananza ndondro monsieur le PDG manama Bruce Lee
na mnambi enga mjo katayari ridungane dedera ringensi hatu rikombowe bari lemewa urumani watwana nganyi pre ukamti pre watukufu amanzo nione nganyi wandu jana na mingo miraruna mwejabu ngamanzo wandu wajo utimizi kume basi nangalie wandu kume hapo abingo wajo tosha Monti Chantali mbili Warda ndaru Bruce Lee wadojua ukana ze parti za siasa kama tufanye za lazimu ngarjo urenga na bani zinu kwa mjaso namna ya urumati sisi omwe karna utahawezi ngarjo kwa subuti ngarjo uone saizo aminiyo karna ubuliensi hatu karna utarumdani watu kama mjaju watukufuta wanu wajideklare wanu yomi yadi mdeka usoni mwa Mwenyezi Mungu ganyi preke banu na muda hukake tubidi azalia timizi mwezi banu baada de zale lubas kazalika jatimizi banu ngujoka bata dahar atentoa kiyam kakarja to azali safara lelo banu bahazali ngujoka bata maudu to kiyam da ene famia ha jeshi la hawa mazefu onti pia ni mugaro mwa problem wedi na hindini wa sawara nganyiha ba ministro ndo onti pia ewe oruma we ntingwa wa wade kakarja renge nti banu abo basi mduna diwa ze komori bahia bonga bo nyimlo komori ngabo mlo faransa banu wallahi kwa ndo kwa jatu hana mnabi ebe karjo twendera renge nti hatu amjo tendeni bale drapo yinu kamjo kafidia hanyu da nyino wana no watu wallah kamjo kafidia hanyu da nyino wana no watu zindu nize zana nize izengete paris fera ntibese mbacho jana ida fe periso banu mimi tu azambandu banu kati bansi banu tu antarendera wana ile chechia na malari ile shalabu mratobuli watu na hobi shensi hangu basi kenyo wandu siasa mloko mori banu ngo mumazizoni tu za wazabana wallah kama mazizoni ti uzawa zabana banunga mi haruma resansi izo dizo na kanzani mwambieni Muhammad Hashim Bruce Lee Abu Rashkati Ahlam Bana Warda wandu wanutka wanu watukufu wanu wabango pre ndera ringenti hatu haina mnungu jojare ngwadi ni magari maidi mararu yao abazali yeye ngoto jotao na si Addis Ababa hausisi Kenya na ya Isa tao Allah abunga bangara ni sawi ruqiyatu shar'iyya haina mduna kenti ro kengena ekutori ya kazi ya ishilie yaji concentre